الزول إثالي يوث الزول يليون قلاغ ذي ثدر بوان تيفي الساعة السنتن وساقا ديالي غاف تفسوث أما قار أن تفسوث إن في قاولنا الساعة أتسيلي يدنا وثمثنا فريدة زرار أديلي يمثنا رشيد الوبسيل السنتل أتي سقرتش دار رشيد الوبسيل أندا وثمثنا فريدة زرار أدفك إسقسيا من ساد ديال تكيت أتنادي أمك أثيلي ذوي تاكيني تقرز تسيناروني عجوي هي ذا سمكتي كان أنواع إذا دارشيد والبسير أكني لا تزرام تسنم معنا ذا سمكتي كان دارشيد نتسادى مارو يورا وكان 30 يدليسن لكن تزرام ذا الناس يورا يغميسن داغن يساعد تزريجين من السوال تزريجين أفريول عندي تسكتايت يسوفو غادي دليسن يويذ إثي سقسايا يسيقارن يتنادين بغان تسوفان يدليسن أكن دا رشيد البسير أكن تزرام نتسا يخدم ثادم ساعة يلم ثادم ساعة ديال الجزائر ثمان سيين يزقار غار فرنسا عندها يسولي لا ميتريزينس لا ميتريز دي باري 8 سيين يكمل يبود الدبلوم ديتود ابروفوندي دي ا دونك دي باري 13 باري نور فوالا سي سا يسولي دا انتيكيت لو تروازيام سيكل سيبود الدكتوراه تروازيام سيكل دي دمسيا سيين وفات داغن إلا دا رشيد يسعى الميتريز ونافورماتيك يلها تيدنينيا ديال السيباك انترناسيونال دو ليا سين دا رشيد يكشم دار تمورت يسلم ديال تزاويث ثلاثة معناه دا رشيد يفاد دي مانيس ماشي ديال الليل لما بغا عزكاني نتفسوث نتمانيين عطاس نتليسا قلان أم كيخدم دا رشيد يكزم القيد اللي كنت تزداويث يفقد يبدا يقدش غير يمانيس تزوران ذي ذليسن يفادي يسكفل أيني لأنا كنت قفايليث يقعد هذا دي روح يتسالون عطاسة فين الشود نكوة في قفايليث يخدم دي عندي تماكن يتسناغ دي عندي تافي سيرفان بومدان نفث مازيغث يورا عطاسة يغميسن أكن داغان دا رشيد يكشم يروح يملال ويدي يخدمون ذوك وكال خاطر السنين دي بوين عطاس يمسلاين عطاس تمثال ما يموت لي ضرا ذوك النار ودا زمير ضاه تواليض ناحتي دافوض ولا ناحتي ديني كاكي والبعض الا قد اتي ديروض ها الا قديش بوناس دونك يخدم عينات اون فيرم انتو شولتينس يملال كدنيغ وذي قدش ناكال يخدم ناكال وذي قدش ناكل غاوسيو النظام سينا طاسي ديك تسكفل طاسي ديك تسكفل لما غزم بل ما تسلم تغرم يديك سنيس طاس باقي الهان يقلن داخل ثقري يجيني دا رشيد ثان يتهقي اما هاد قريه غادي الساليه زماد نيتا مازير تسلمذ دونك ين فيرم بيداغوجيك بلا ما يعني نروح على القاعده شو فيرم بيداغوجيك يسهل تزرم ذا شوت دا رشيد عطيتي لهذا دنيني ديونو مذان ديونو مسناو مذا استني نحواجي كتفكر سراي اديني قليده وزغير شحال يسالاكي يخدم دا رشيد ما تعدان 300 انا 500 وزمير هذا وندينا شحال ما من ساعات ويزرارا اما دي ثمورت القبايل ثدارت ثذوك ليز دي الساونه كينا قليده اما دي ثمورت دي تار برا فرنسا كندا اديني عقليده يتسازل يقدش غاف ثمايثنا غاف قبايلتنا وكي دا رشيد دا سمكتي كان يلها ولث مثلا فريدة زرار زبلاد دني دانتي دكوفري دا كينيا الكليه ام دا رشيد ام دا المولود ميغا كي تنادين تحوسنا الكليه دا نتساف فريدة زرار تنادي تقدش في قبايليث سالمي تساوى لا كابيليتي اين كو شدنا في قبايليث حمليث تسنادي في الناس لما بغا تسولي الميتريز كومونيكاسيون انتركولتورال دا غيني ديال كندا لوكام لونيفرسيتي دو كيبيك مونريال تقدش يعني وين يعني الكليه
ذا شو تقبايليت ذا شو تقبايليت سواء نتا لي فوندمون فيلوزوفيك سبيريتوال دو تقبايليت لا كابيليتي تسدو اما كنت تقد نجمر ديني تحمل لقدي شاكيني تسدو يثار الزات وتتابع كم رشيد تحمل هذا السلسل دائما ساكي تبغى تليد ناداغن يمي هذا السوالف نديك سلف حدا مقرانا اللي غيدون هي امنو ميال ثوتسوث نتقبايليت نتا السوالف بيان سوفي دو لوبلي لا بونسي كابيل ذوال زديان ديال تيتي لا ومنو ميال ويذ يبغان أغبدلن ثمايتنا ريزيستي على لاليناسيون تسود أطاس مسلاي في كذا تيكيت ما متحمل أينك يشد نك ثمايتنا نوتر إيدونتيتي نوتر كولتور أنسي سويت إل هذا تيتاد نزم كثير فريدة زرار أما نقولي ديوسان لكندا بوتيتر أما توزاينرا فريدة زرار لا فقارون اللي كان السنتر مازال دو مونريال الساكينيا كانت زرا السنتر مازال مونريال يغال السنتر أقبايلي دو مونريال فريدة هي تسين ديال تيكي تيقدشن تحمل تقبايلي تينس تحمل هاد المسلاية تسكفل أكن تيسو ثاني ديك الدون هذا دافت ذا شو يتقبايليت أكن غاتسيدير تميتنا غاتسيدير تقبايليتنا تمازيغتنا هي سلحير متعطي لها كيما عبد الرشيد الزول فلاك وثمثنا فريدة زرار الزول فلان او ندير ثاني ميرتا مقران تيكون وين ديالنا عقل غدا حدو محلو فلاون يال تيكلت ماذا ندير سيول تقام داك غدا كيني ثاني ميرتا مقران هي سلحير اسقسي غنزوارو ذا شو اذا ما قرنت فسوث عبد الرشيد الزولك فلاون ما قرد فسوث ديوث نتفاسكا يسدوكولن إمازيغن إلان دو ماضال إلان قدونيث مرة داين إدي سمكتاين بلي إمازيغن تاغرما ماشي ذكرى وجدود يعدد داكا كيان مجرد كيني تاغرما يرسان فريق توقفا زيك أكثر من 5000 سنة ياكي الساتورة يباند 6 سنة سود موسنان يعني يزمريونا تينكر يعني لي بروفي سيونتيفيكمون باللي أمذانا منزو إدي فرورخن يقبدذن اللومو إريكتوس يقبدذن في دار نيسي مقلم بعيد دقيقة فريق توقف إلا يون ووال نظم سكواسمي يقفدد ومذاع أفسي نظارني لا يتدو في 4 يفدد أفسي نظارن أرسا قوسان فريق توقف العمر تخلي سكمزداغ elle n'a jamais été déshabitée ثاقي سيت اون بروف هيستوريك بلي نكوني نفرور خد قمذاناكي أمنزو ندونيث ثورا ويدي يمسناوني مقران ندونيث بقند بلي ثلاث نتمازيغ نغثيرا ثمن زوثي نقشن قزرو صغورنا غنكوني ذايلنا أنزمراد نرنو كام أرقازا من زومي دي كتبن ونقال لو رومون ذاقلنا ماشي ذا سنة الوسع على كل حال معنا بتدنين نكوني السامو نسعي ورا أزرف ونا با الدروا نسرح إثغارما نمازيغن نكوني كثمناطنا الخرصوم كثمناط القبائل ونزميرا راس نسرح على خاطر نتسوسايال مران مقل الجدود ديو أغزنيون يقلان ذيك الدونيت ونسعي ورا الحق أن النكماش أنوغال on n'a pas le droit à la régression إلاق أن شبح الجدود أجينينا nous avons de qui tenir nous avons le devoir d'honorer la mémoire de nos ancêtres ذويني فين خدم الساتورة قلا نقدش يوكن أين دي قيمن
ولما تعذوت توعر لا ديفيرسيتي l'ennemi il est nombreux et pluriel يسعى لي موايا مقرانا معناه نكوني نؤمن نسعى داخل تسع داخل قولونا ثير قد سنين لا براز أراد يشعلن تمازيغ توزكا ونتجاور الكانون الجدود ذي يخسي إيه مرا نقابل نغمرا مقر تفسوث أن أدن مكتي أمشي يتندر نكي زات كاكا دا قشيشة مزيان ودراغ جي فيكو دراغ أما قرت فسوث ماشي تيكلت ماشي 10 تيكوان يهين ذي الواجب في الليل أدينيغ أداروغ أدسكسلا أين يلان عاشت أين يدرا سكزيكني صوضا خدمة في دورا سيتان ليبر تفسوثني مزيغا على خاطر ماشي كثمورت مناطق القبائل كان يسفوقوا التفسوث أثمثنا غير ترقيين خدمة تامغرا أكثر من 15 يوم أثمثنا غير شاويين خدمة يلتا دار 3 أيام 4 أيام سنوفا تسغامات تفسوث 1 شهر قال غار تمورتنا الجزائر داني كي داكويت يسنوسيين زناتيين رداكا كي أصحاب نشرشالة كويت تسمى قارن تفسوث ذاكي غورنا نكونين أهاث نسعى نزهر مازال مسنون مازال إمذان مازال ثلاوين خاطر تمغرا تلاوين ذوارش من بعد نوغال غورس من بعد نيني واش سلميرت الدراشي تلميذ قرانت دي مسلايني كارزن نحدوها حنو فلاك اما قارن تفسوت ذا سمكثير ذو شدو يعني أروازار النار أروازار ني مازيغن ني قباليين الشبحة ني مزورنا يلهذا غن هذا السمكثين الدراشيد يورا أذليس دوك تفسوث ني مازيغن يلها وين هذا ثغرن أطاس هذا المذديس تلميذ الدراشيد سلق تشيك السلحير ذاغن السينير وثمثنا فايدة زرازوف لما سينير ذاغن ثانمير ثم قرانتيكم يدينان أقلي ذا جيني أحدو أحنو فلام فريدة أين كدينا دراشيت ولا ذي مسلايد فما قارن تفسوث أين شدنا الغرس شو أفوس حبيفار أفوس كفل أفوس زوزار لا ترانسميسيون ذا شي ثنير ذكواياكين أول ثنا فريدة أثما صوضا La première fois Miwajar d'Arachid, ça fait quelques années, Mougarsid de Montréal, il fait une conférence. Ça fait plusieurs années, mais sur le plan personnel, ما روح هذه المثال أدغرغ الحاجة أدغرغ l'université هذا فاشك نرى قرغ دي لا communication دي لا psychologie دي لا sociologie أي لوك أتروحوا غدا وغدا كما غنسي النظام وفيغ باللي أين كنا قرغوا كذا لي زونيفرسيتي على لوكام على دي ام ذاكي ديجا إلا دي تقبايليسيو إن كيني وفاق غير إيمانيو أكل بوي زريغ بلي تقبايليت مي وفاق غير إيمانيو بلي مخيو تقبايليتي قصدان وفاق غير إيمانيو ألوغ ما تروحوا غاكني وركض غرغ جيتي تتوثي وكان تسويتي كان جكي كراس زيك سي قرد قارن سان الحق مي il y a une résonance تقبايليتيو ألوغ شوات ومن بعد اسمي غير مقرا دراشد ولا دي لا كونفيرونس يناد نكون نسمو قول كان لو كونتونون نسمو قول راه لو كونتوني السني امينا يديك سنسيت سلافت ني غاس زير ماشي وحدي اللي نكيني راشد بيان دوطخ ينسال بيان دوطخ مي راشد en particulier ميسير داكي دي مونريال دو فيف فوا امينا يدي شارن اللامدا يشاري اللمبه وجا الدونيس وجا زيغ يظني قلان يروح ملي غاستم زواروس ماشي وحدي اللي غزيغو دروش غارة في السنايين
il y a ces les éléments qui constituent la pensée kabyle, qui constituent la culture, la civilisation. Justement, donc Rachid et bien d'autres pour moi تفاس نجرون دافرد الكيني غتنطفرغ هاد ولي غاشو اشوك هاد ورسن et d'ailleurs c'est des conférenciers, des penseurs à Rachid qui m'ont aidé à faire le travail sur la laïcité chez les Kabyles. Ça fait que الكيني نجرني دافريد. Alors c'est un honneur pour moi de Qimar Ougda Rachid et c'est venu comme ça donc c'est qui nous sird أكنس بحسار أكنس كمجة غض فراغ باش كان justement mais les éléments yagien je me les approprie et à mon tour je vais transmettre. Nous sommes dans une chaîne de transmission. زوارني دار دونيس زوارني دار تقبيليس زوارني دار الدرس. Et c'est un honneur pour moi que de les suivre. J'espère être à la hauteur de leur travail et de leur effort. À mon tour, mais il est que لازم غتسقاشر شوطح سويقه ديكو كرغد يغد الجن. ثاني تم قرانت او ثمثنا فريده ذي مسلاني قرزنا طاس حد احنا في اللام نحمل هذا ننسل تبض على ثمينين ولا طاس فونا ثف اين فوس حفي فال داغن دي فالور de la pensée kabyle هكا غينيا surtout la transmission de ces valeurs اين يشدنا الكل نعرف قبايليت نعرف كل تنجاضات حمرضات نجاض ثاني ثان قرانت ذي مسلاني قرزن أدنوغالي الدراشيد يفكدي تزوارا ثولف ثفو ذا الشو إذا ما قارن تفسوث أسقسي وايض عاد ياسن واحد سكان كا ملمي ينتما قار تفسوث كان نظرا كوني نلمذ ذو غرباز نزما سميها غربازة كاع فرنسي 21 مارس سيتيني تسابورث تفسوث لو برانتون داغن يشود مثل من السوال ليكينوكس دو برانتون هكا غورنا اريق بالين ري مزيان سوماثا ملمي نتماكار ملمي تفدو تفسوث ملمي نتماكار تفسوث الدراشي هذا نصوض غورك تلميذ تا مزوارو درنا كان والي تما فريده ازطع القبايل زمرت ثمطوثنا ورقاز هذه يزض واحد السكنه كان دفير وزطع معنا ما لا داوض وقلب تيدي يعني لا ترانسميسيون نقلب تيدي الى قطاس المدن ويزمير راه يونا دي قلب تيدي وحدس استاذ وين دونيت وحدس هي نحواج كان الفرح ذا قران ما رزرا يوثا كان فريده زرار شويني تخدم كويس ساعه يعني اذا نسق القاعه اون غروند موديستي باللي قراك مازال هاد المذا مازال هاد الحفظه يعني سام فا دروا وكر تنمير ثيما افريده هادو غير الملمي تفسوس الى قد نيني دايني دنا شحال ثايا لو كالوندريي نغاوي ثاي القبايل اوي ثاي قلان دقيق فريق توقفا الخصوص جرجر دي دورارا قلا طلاس كويث يسعى ثلاثه الزوار قبل لو كالوندري غريغوريا ماشي الوقت نعاود كل استوار ما نعلم باللي اوي ثاي نتيرزا لو كالوندريا غرير دافريك دو نور يروح ليجيبت قال وقتني نشاشنا كذا نساوي انت فلاحا حسابا زينا يخلط الكالوندري فلوفيا ليجيبسيان ومن بعد كوينتي لي رومان جول سيزار يرث ذا كلاس كالوندري جوليا ومن بعد غريغوار 13582 يرقعيث يرثيد الكالوندري وسع غريغوار 13 سي لو باب غريغوار 13 يدخل الديرني كالوندري enfin سي لو بونتيفيكا سي لي سافون يدي جماع قال وقتني
Il a été répandu sur tout le reste du monde. Ils ont rectifié le calendrier julien. Ils savent les طار طاس يسعى الوقتني 10 ايام قسان retard. Donc du 4 octobre 1582 au 14 octobre 1582, c'est une période qui a été coupée de l'histoire. Grégoire XIII a décidé de faire passer le calcul du 4 octobre au 15 octobre. Donc la charia منيك سنتن مين كل يقل وقت يمزيغن l'Afrique du Nord 1582 il y avait les Turcs et les Turcs n'ont pas trouvé la nécessité de changer quoi que ce soit puisqu'ils fonctionnaient sur le calendrier lunaire donc يقيم le retard elle a mis le SMID l'Académie berbère 1978 Dinagil Paris, après ça s'est systématisé en 80 avec Ammar Migadi, Saïd Mohandara, Taous Amrouch et tout le groupe. J'avais de la chance, j'étais étudiant, ils avaient décidé de liquider ce retard et de fixer Inayer au 12 janvier. Alors, les saisons, le calendrier, c'est 29 novembre, 28 février à 29 février. Tu continues tous les 3 mois, mais l'hiver sort le 28 février, c'est-à-dire 3 semaines avant l'équinoxe du 21 mars. Toujours à Kagir. Les saisons agricoles, ça 3 semaines d'avance sur les saisons du calendrier agraire. C'est une règle, pour juste rappeler pourquoi c'est le 28 février, 28-29 l'année bissextile. Et la date qui تسعى المعنى تسعى المعنى ماشي 27 le 1er mars على خاطر اما قرد فسوث تفسكا انذا يمازيغن هدرن يثونات il parle à la nature قرنا سيت فسوث عسلامة ينما تفسوث أتساه الشتوى تعدى وذا اختار زوارا. L'hiver n'a pas réduit notre travail. رثمتنا غيشاويين سفوغن داين يخدمن l'hiver أين يخدمن الشتوى أين يصدان أين يسقون كويس أسمع ديك شمت فسوث أتي السفنات أتفسرنا في خامن جنورار كبرا هذا ما قرن تفسوث قرنا سيت فسوثته نخدمها ونقيمها inactif. On n'a pas cédé à la paresse parce qu'il a fait froid. La civilisation, dans le contact à la nature, un très grand respect inayer, معنا وغير زوارا وسميض أقليت الحق ذات فسوث عسلامة تقول غادي جيجين تقول دي مغان تقول دي زمرني يمشطحون يفرح هذا غنين هذا خمن العشوش نسن هذا الصفرور خن يجمع هذا الشهر إسكيلا les arbres vont reverdir vont prendre du fruit etc vont bourgeonner c'est très beau c'est la renaissance معناه نكون يكمي تراجعونك تفسوس افرح على خاطر ونطيسارها ونجينارها ولا ما داكرس ولا ما تاكريست ولا ما الشتوى نخدم نسنا كي نسدا العولنا هواكين اذا زكزين سي لو سونس دو لاكوي دو برانتون لو 28 تاكي لو 28 février سي لا اماكن كان سنه التشوين اماكن ذيك فور عراقيه ce qui correspond au 13 février سلا يوث نتمغرا النظام أنذا إمازيغن سفقانند لو ريسبي القدرة قران يستخدم نيت ونات قارناس إمارضيل لكن غار الطال أسور الطال ذا شوث c'est une très très profonde mythologie Farida elle est en train de bien écouter c'est le jour où les premiers Imazighen ont décidé de cacher leur mythe sous la pression des civilisations conquérantes. Ils ont voulu cacher leur mythe dans le Tbouchouha.
لو ميت نيماس ندونيث يغدي سفرورخن وفانا ستاويل ناناك ينغات يناير اسنورطال تفغيوث تمكساو تكساتي غطليس ترقمي يناير تخسراسي يناير ناس تفغدور تخدم ذكرى ولا شتوا كذا ور تزمير ضراوي انت هنا يناير يروح على الفرار ينايس ارضلي كواس دارطال اسخد مع شغلي سي مغارتاكي قرقم لك ثونات alors que le seul Dieu que reconnaissait Maziran, c'était la nature. La divinité, c'est la nature. Donc, la nature. Donc, il fait des feuilles et c'est comme ça que le mythe de la première mère du monde est né. Et ça, c'est fondamental. Si une civilisation n'a pas de mythe fondateur, elle ne peut pas se conserver. Elle va disparaître, comme beaucoup de nombreuses civilisations ont disparu, parce que les mythes fondateurs, ils ont été combattus et enterrés et dans les musées. Et le plus grand conseil à suivre, l'erreur à ne jamais faire, c'est se défaire de la vivacité de la pratique. Si nous mettent dans le musée, vous êtes très beau, etc., on vous met dans une belle vitrine et tout, c'est la mort, c'est un cercueil déguisé. Je préfère encore يزقرني فهم انت قبيليت نكيني السنه ما كاس نمسلايا تجراني يتمكيلنا كني سر دوال نكيد حمل تحمليه يا ليا فيسيرال الا نشدو الا الرفق ثلاثه غستي الظن مليح داخل الكواكل يطفن نكيلي ردينا يطفن تا قبيليتني اسما تقبلوا اكيد كسنسينا un déracinement, même si c'est un déracinement luxueux, déracinine, etc. On va dans un musée, vitrine, la faïence, etc. Mais ce n'est qu'un cercueil, même des ishbah. C'est-à-dire c'est la momification, des civilisations. Il y a les Occidentaux. Les tenants de l'impérialisme arabo-musulman, les tenants de l'impérialisme occidental. Jacobinisme, surtout, jacobinisme français. Exactement, c'est ça. Et pour moi, en tous les cas, c'est-à-dire l'impérialisme arabo-musulman, c'est le cheval de Troie et depuis, il termine les colonisateurs occidentaux en général et français en particulier. Alors, donc, mais quelque chose qui est très très important pour moi, une des choses, mais de parce qu'elle me semble très importante, mais de ne faire les mythes par rapport aux colonisateurs, par rapport aux dominants, ne faire les mythes. J'aimerais, mais un peu plus, l'intuition que j'ai eue, une formation avec l'école au rite de passage, l'école québécoise des rites de passage. Parce que le chemin et dans le bassin méditerranéen, mais puis partout, les pratiques ésotériques, le culte des mystères. Alors, je me suis posé la question, est-ce que quelque part à l'intérieur dans notre histoire, la transmission, parce que la transmission elle relève aussi la transmission d'un savoir ésotérique, d'un savoir spirituel, d'un très grand raffinement et qui nous donne accès il nous donne accès
à tout un ensemble, c'est ça, à une école de mystère de la spiritualité kabyle. ومن بعد فرنت ديجا نكون اينو ميتشفير اينو ميتشفير ما سيدي الميساج سمطوط التداوير ناغ لا ترانسميسيون جايتي ديما جايتي جيدا سرسم تلاوجيه. Donc il y a quelque chose au niveau de l'ésotérisme, qu'il y a une pratique spirituelle, une pratique de guérison, une clairvoyance qui se transmet de génération en génération, mais dans le secret. Je vais te donner un exemple très concret, justement, puisque il a le rite, il a une tradition, une pratique. La roulade du printemps. Ça relève d'une singularité amazigh. Par exemple, les Russes, c'est le plongeon dans l'eau glacée. C'est plonger c'est un rite. Le rite le hammam. داخل الحمام dans une température de 150 degrés, mais quand même il résiste. Imagine ça, le rite qui consiste à assurer le contact avec l'herbe nouvelle. أروح نروم ريج أتختار الدور وقبل أتفا الشتوى أقلق أنه حان ما قرت فسوت نختار مريج أن كان أنيدا أران جليلز ذا شو ثو جليلزاكي سي لو كونتاكت avec la nature, avec l'herbe fraîche. أن جليلز الرشاد كسنا كي محسوب قريب عارينا جليلز داخل الوينات. مي داخل جليلزاكي je vais relever l'ésotérisme في دهدرض. Il a un moment particulier, ce sont les jeunes filles pubères choisies dans chaque famille, elles ont eu leur première règle. Chaque famille, elle va sélectionner ses filles dans un endroit au vu des autres femmes. C'est un langage ésotérique sans expression. Ça se passe comme ça se passe entre femmes. Et dans la semaine qui vient, il y a des jeunes filles qui vont être demandées en mariage. Et c'est une façon de communiquer de façon secrète, ésotérique, sans qu'il y ait vraiment ni tambour ni trompette. Et il y a une communication sociale qui se déroule sous nos yeux. Et il y a des initiés à l'ésotérisme, ce sont généralement les femmes qui communiquent entre elles avec le regard, sans rien dire. Elles communiquent, j'ai vu et je vais prendre la bonne décision au vu de ce que j'ai vu. Et ça se déroule dans des rites. Il y a des rites dans l'équipe secret, il y a 15 rites. J'ai écrit là-dessus. Il y a 15 rites qui cachent une pensée profonde, une pensée qui vient de très loin, qui est en lien avec l'arbre, avec les insectes, avec les animaux, avec les rochers, avec les rivières, et tout ce langage-là, un langage muet, c'est ce qui caractérise les civilisations profondes qui ont été agressées et qui ont été obligées de cacher la pensée sous des contenants, on revient au terme de compte, sous des apparats, sous des emballages qui ne laissent pas transparaître la réalité, sauf dans la transmission entre initiés. Et dans chaque famille, il y a ce souci de rechercher la relève. الجخان ثايمات ساعة 3-4 قشيشين لا يوثنا سنة تختارين يثي ذاكني وما لا تفك تموسني
تيجاز نظنين بالك تشوك elles vont trahir le secret nacré, donc elle va choisir à qui elle va déléguer, elle va donner le savoir à un secret qui relève de l'ésotérisme et qui relève de la conservation de l'âme kabyle. Amkharat khedmeḍ iwakken izighar qui signifie âme et généalogie en même temps. Amek izighar ad ikemmel. Comment assurer la continuité malgré l'adversité, malgré que, là, on n'utilise pas ce terme, en dépit du fait que l'arabo-islamisme a imposé en Kabylie, par exemple, l'arabisation des contes, les Kabyles avaient trouvé la parade, ils avaient caché dans ce fourre-tout, ils ont caché les mythes fondateurs. De Red Noral, par exemple, le mythe de la fourmi, la fourmi, la fourmi est la conseillère agricole de la première mère du monde. 20 jours après on organise Imensi ou Bauch, on va rendre hommage à la fourmi. On va chercher des fourmilières, le dîner, et on va leur raconter, on va leur parler. Il y a un langage ésotérique qui porte une symbolique très profonde de contact entre l'homme et la fourmi, qui est considérée comme la représentante de la nature dans son côté savoir, compétence, qualification et besogne, le travail. La fourmi est symbole du travail. شفير يمنع شفير جدا تك سكسوني توظفين توالي غسيلا وين نزيك تاكد اروح هاي استويت شطح السكسون على لونتريني دو لا فورميليير كنا داوت السكسون بوي ادرنا الحاجه وكيدي وتزري غير اللي ميتي دي حكام تنايد إليا ريتوال سيلاوين يتزوجن بغات تصوت الدريا إلا ان ريتوال عند تمجيد سيلاوين دون لا ناتور شوفت تروحوا تشدوا الركب تروحوا شوفت دي لا ناتور سيتي ان ريتوال دو pour la fécondité. La fécondité, là, il a été camouflé encore une fois. Il a été le rite la pensée profonde dans la pratique qui résulte du souci de la continuité de l'espèce. Oui. خاطر فاهمين بلي القصد وين راه دياسنا كيستعمر هتكشم الضو داريس نغا كيسنقار اي باش تسنقار دارا il y a des pratiques notamment les pratiques entre guillemets démographiques باش تسيلي هذه مثلا le rituel كي فرمت تسلاوين وين منقر تيويزين تاضوت c'est l'entraide du lavage de la laine تفسوت مرات تفسوت هاد اللسن يولي دي زمارن اسنكسن تاضوت اسنكسن يليس هذا وين تلاوين يليسنني غير واسيف رسمذا هذا كين ثمذا امكان يصرن يدوري هذا السير تاضوتني هاد شنوت il y a des chants ésotériques, des chants propices au lavage de la laine. On en retrouve quelques-uns, les chants Taous Amrouch, chants de la meule et du berceau. L'enkiran rohen, l'enkiran ngazifni d'akagitsilin un peu, quelques refrains. Et derrière cette fête de Firt Mgraya Gitadot se déroule le rite de la fécondité. Anida, les bonnes femmes prennent la douche avec l'eau de rivière et avec des incantations bien précises et avec des suppliques pour la nature. On supplie la nature. Donc ces rituels-là,
il va falloir les fixer. Il va falloir les fixer, rechercher est-ce qu'ils sont encore quelque part pratiqués. Quelle fois هذا النوع المهدي جو بو هذا vas-y هذا النوع يعني حاجه نظن وكين j'ouvre une porte sur autre chose. Ça veut dire que les pratiques le lien qu'on a avec la nature, le lien qui nous انا حفظها اجم ذا فونات صافيك لو رابور homme femme اميك يتمحناجن ناغي يتعيشين ارجاز تمطوط la sexualité, le rapport homme-femme, le lien, il s'inscrit dans quelque chose de beaucoup plus large qui est le lien avec la nature. C'est-à-dire même la sexualité, comme les modalités de la sexualité de Gouinès et de Goudressi Lokveyer, il s'inscrit dans le grand cycle de la vie. Vous avez là, et par exemple, je donne un exemple bien, on est des sociétés إنسان أطاس لا بودور إنسان لا بودور تستحي إذا بنادم ما تققض إيمانك تققض الجوارحك. C'est-à-dire en même temps qu'on a une grande pudeur et la maîtrise de soi est une grande valeur ordinaire, mais la sexualité elle n'est pas diabolisée. La sexualité elle est sacralisée parce qu'elle s'inscrit dans le grand cycle de la vie. أشوف ولا الدراشي le rapport أشدو إلا نغرف إلا ومذان تونات le rapport à la nature أكيد إذا كان il est diversifié il est très très riche معناه il est stratifié c'est une sorte de cercle concentrique il y a un noyau ما كتقدر des ondulations. Donc tu as un premier cercle et il se trouve que c'est celui que tu viens de désigner. C'est le cercle de la reproduction obligatoire. Il faut que l'espèce survive. Parce que les Qbaïl, de façon générale, ils ont toujours vécu contre un adversaire, contre un ennemi. Et le souci de se préserver et de continuer de se redéployer, de ne pas mourir, de ne pas s'éteindre. C'est la lutte contre l'extinction. Donc, ils avaient trouvé des équilibres. Ils avaient trouvé des équilibres avec des priorités. La reproduction, le mariage est resté quasiment au stade primitif, c'est-à-dire naturel. C'est naturel, c'est une sexualité naturelle comme entre deux êtres qui vivent dans une forêt. Toute la pudeur, la timidité, toutes les valeurs qui entourent la famille sont faites en quelque sorte pour cacher ce rapport quasi naturel qui n'a pas d'artifice, qui n'a pas besoin d'artifice et beaucoup de rites tournent autour et le souci de la fécondité, le souci par exemple de la fertilité de l'homme, la fertilité de la femme, tous ces soucis-là sont vraiment primordiaux parce que les gens, nos parents, nos ancêtres se sentaient menacés carrément d'extinction, d'une mort physique, biologique. C'est-à-dire ils avaient des adversaires qui voulaient les éliminer carrément. Donc ils avaient trouvé dans leur culture les ressorts nécessaires pour malgré la promiscuité, la difficulté, la misère dans la montagne, ils trouvaient quand même l'espace pour la pudeur, l'espace pour le respect du vis-à-vis et la pratique de la reproduction, entre guillemets, de façon tout à fait innocente, tout à fait normale. Témoin cette histoire de roulade des jeunes filles pubères, qui est un langage unique entre les femmes. Elles avaient trouvé. Il y a un autre langage qui me vient à l'esprit,
C'est quand nous avons une fille qui est mariée loin, dans un village lointain, quand on va la voir, on envoie généralement un jeune, un adolescent, يجمع سد يروح سيدي زار مراد يوغال ازدفك اظلا انا قرشت قرضيلت ازدع داخل الكتسان ازدع الثملالين ازدع لك شوت ترزفت اداوض يما تما غير قريت ناس طيل الكتسان اللي غاش تيظني يزد ديالك داخل سي اون ليكتور هتزار لي السامبول كاسكي لا يوتيليز دفكتي محرمت لان ديس يزامولن الحزن يعني اللي ميركان استيني يوركاز استينا ثاني اللي ثنا صافا باين الا كريت يوغن الا قازكا نروح نرزو فلاس باتش كاز ان تيسو داخل افيك دي سامبول دو جوا دو بونور ايتترا اتفرح استيني اللي ثنا تيغوالها اركازنا لي وهم كي تعلم ذاك ثنا تيغار انت entre nous c'est un langage ésotérique entre femmes. Et c'est là-dedans qu'il me semble qu'il faut creuser pour trouver, puisque c'est l'occasion nous est offerte, d'être un autre exemple, c'est l'occasion, la transmission, il a قد نيني ما تسد كان العقلية لا تدري نساقيق القبائل أن إذا toujours en liaison à la reproduction de l'espèce, au développement de la personne, سمارة ثاروت مطوس أروح للسوق أزد قضوض أزد نفقة داوي نكسوم داوي تملاني etc. Alors il y a un rite de solidarité horizontale villageois qui est d'une extrême finesse, un raffinement extraordinaire qui donne du caractère à la civilisation القبائل مزيغا. أتذكر تمغارت بخامني تروح قبل هذه يروح ورقازة دي سواق تمغارت الدورة كي تدرس ما إلا كرا تمطوط يتينيثن نا إلا كرا قمغار يهلكنا دي سقط نا كرا مرا داوينا كنا كسومات تسكنفن بون غري de l'avion تفالو دورنيا donc ils prennent le soin de ramener la part des gens malades dans le village, des gens qui ont des prédispositions à ce qadr. Et ça, je trouve d'une finesse, d'un raffinement qui n'existe. C'est des civilisations, mais c'est la pensée kabyle. Oui, si on réunit tous ces gestes, tous ces rites, tous ces actes qui concourent tous vers une matrice, c'est la matrice de la fidélité à nos ancêtres qui, eux, étaient sous vraiment l'emprise de la nature. Ils se considéraient amazigh. L'amr, يحسب يمانيس تلمس تونس. L'homme amazigh, il est une créature parmi les autres. Il se considère l'égal de l'arbre, l'égal de l'aigle, l'égal de l'abeille, l'égal de la fourmi, mais pas leur prédateur. Toutes ces créatures ne sont pas au service de l'homme amazigh. Par rapport à l'homme moderne, prédateur d'aujourd'hui, qui considère qu'il peut se soumettre à la nature, se soumettre à la Terre, se soumettre même à la planète Mars pour ses petits besoins égoïstes. En 4 siècles, en 4 siècles, 4 siècles après la révolution industrielle, ils sont en train de tuer la vie sur la nature. On va d'abord la civilisation. Une civilisation, alors que c'est aux antipodes de la civilisation nar. الدغال تفت قرية ما فريدة الدغال كان هكا انا زري ولا نعم نعاون تملالم مثلا اضرح تفهم يعني شد مفتدر قول لي ميداني جارزن داني الهانين دينا حد وحنو اكد يدنا ميسين يدون امذان قبايلي امازيغ يسار في كيشود عطاس ارت ونات ارويا ما هكا ارت ثي كمينا دونك شود عطاس ارت ونات الدوال غاروس نتلا الد رشيد
فريده خاطر مي ذيني كازنا طاس او يوفان ان مسلاي ارث فرارع هكا اثن ثولا تفسوث كتسوا وليلا ديس فسو ها فسو فسايم اسجوجوغم ديك ثيون حدو حنو الدار رشيد دونك ثوريض تفسوث ني مازيغان ذا سقسي بعد اغدينيض اني ذا فوالا دونك ذواكيني ذا لسني تفسوث ني مازيغان ثورا نكوني نوفاد يثمرت القبايل إلا سفونقل دونك نتفسوث نتماقر تفسوث مازم ذا غدينيض دي تمازغ غير كلي ثلا غير كلي نتماقر نوك تفسوث الزريغ ماتشي دي ثمرت القبايل ونسفوقنا تفسوث ونتماقر تفسوث كيف زيك اما قرت في سوتاكي بيناير ولا شطمنط وتيسفوق قلنا راه يخدم لنا اما قرت في سوت خدم انت ما قرت في سوت نغد يعني سي ناتوريل سي اون فيت اون فيستيفيتي qui finit l'hiver. C'est-à-dire c'est un moment ديون الوقت ثاني ثودرين اكويث قارنت مراد فغنا كنا دخلنا تمغرا ياكي ذا زامول نوقفال نتكرست c'est la fête qui signifie la fin de l'hiver et l'entrée du printemps. C'est beaucoup plus c'est beaucoup plus une porte que l'on ferme et qui s'ouvre sur une autre durée, une durée plus prolifique, plus belle, plus chaude. Et أمكانني إذا نخدم أسفوق لكن إذا نتماقر تفسوث ذا مكان نتختيريث يال تدرت تروح تختير تمازيرت يبعدنا في تدرت إوا كنا ديلي وكالا أكالا en français c'est la procession. Il faut qu'il y ait une procession, une marche. قم كان كتوفغا تدرت ألا ماذا مكان النية أني ذا رايلي راه تمغرها واحد ابوبري 1 كيلومتر جينيرالمون حسبنا زيكني قارن 999 دا سوريف 999 با تاكي إذا طول نومرار زيكني حساب نسو مرار امراري باش تقيس فريد امرار زالو شباك امرار تاع الطفريطه سيعدي ومذان وحداس امرار عدين المال وكيسي نوتر التامي قصد نوال الغرس معناه نكون ثورا ذاكيك تمورت القبائل مازال يتستاكي تختيرين امريج مثلا كي عليه تختيرين اني دار روح لنا نخدم انت مغران يرسفن يا 4 صح حضره اون اورغانيزي فات غرونديوز يوت مغرا يعني لا عمري تعدى ديكس لاصل ديكس اين الا ندثرر هي لوثنتيسيتي اي لا مودرنيتي تضروا ديك تدرت قراس جبله قات كسيله بني كسيله فيري البحر سور لا كوت ويست نفقايث تدرت القبايل دي قيمن وتوازد غيرها ساعه واحد 100 يخامن قيمنا كن اللي ثني دجال الجدود. L'intelligence des gens ديالنا سي دافوار غاردي الفيلاج ني اكني قلا لانسي نغمه 30 مزداغ كان نخدم ذيك ما قرت فسوس يا السكواسي لي ندير كي خمن دينا اون كونفيرونس كي خمنا سراك دينا وسند كفكايث وسند جيجل وسند سطيف وسند دوك كرا وين لاني حسيمانيس حوايج سفوق لاكي وما قرت فسوس يسدر شهور تدرت ارذا تلان غير عليهم تلان وسنه يسالوا عني دقات بوعضه قات غوفري سراك دين وزمير غار وسان قال لك شويه ضاري وروح غارها سمحني على كل حال ماشي العاده وما يدسيولن تروحوا وين يبغون يسيولن تروحوا دقيق ثمورت القبيل معناه لا تفسيث قال هوكار قال طاسيلي ناجير 15 يوم اذن ثنيه تمغرا نعفو قرنا لا فيت دو باردون سي لونطري دو ليفير سي لونطري دو برانتون اتايا تفسوث
إنا كذم يعفون العراش على خاطر قلاصون زيكو كويت العراش يترقين نوغ نقوي قرسن مسنقارن قريبا مسنقارن ومن بعد يكر دويس ثلاثة الخير وين يزرن يسعى بروسبكتيف يسعى فيزيون إنا يسحب ستة أنا نقر إلا قال نجكرا يواسن تفراث يوغالي نخدمت تمغرا نفرو ذاكي ماشي دفسو دفسي افسي démanteler l'adversité, démanteler la haine. ذا فساد. أتفسو تايا الريس تايا الريس. فوالا تايا الروس تنيا أتفسي تايا الروس أتكسد تيمديش تكسد الرفقنيا أتفسيض. ذا فساي ذيك سدعني كي يفسد ذيك فسو يعني يسي إيبانوي يسي أوفير une fleur أجديك يفسى يعني يلديد إلى أوفير سا كورول يلديد توالي تاع بوطيس توالي أكديفك البولين يسيديفك ريحايس تفسوت كاكي دنا كي موكانا كي تسيلي وكي زيكني ثورة نخدم ما كني نخدمي ناير ثمتين ثم زيغ سوفغد أين تسعى غير برا سي لا كونكيت دو ليسباس بيبليك أين يضران كي نشوف غير هيدا الوزنيق كيف تفسوت ثورة تروح ذا سنة كي 27 من كي غير عليه تدار كي تشور مازال سعاودين لو 19 مارس عرض سيسما ونسن واحد 5 ذوكليوين راه يخدمن كي غير عليه اما قالت فسوت لو 19 مارس ادسن كوزكان دارت الساحل داسنا طاس لي تروبا دياسن ادمليلن دينا كي غير عليه ذو ذم النظام تورا ذو ذم اثرار سي دي كونتونون اون شونج دو كونتونون سي دي كونتونون مودرن ذا شي قلان تيلين لي زيكسبوزيسيون تيلين لي كونفيرونس et تيلين évidemment la grande dimension du patrimoine immatériel c'est les arts du spectacle le théâtre, le chant, la danse. Les trois principaux piliers des arts du spectacle, évidemment, l'art pictural, les expositions, les peintures, etc. Donc, dans الوقت ولما داخل وخمم القبائل dans la pensée kabyle, il y a toujours ce souci de maîtriser, d'être l'agent. On n'est pas des consommateurs, on est des producteurs de la culture. Il faut garder le cap, il faut produire la culture. Parce que tant que c'est toi qui produis la culture, tu es le maître de ton destin. Même tu consommes une autre culture sous prétexte qu'elle est jolie, qu'elle est belle, qu'elle a de beaux contenants, de beaux emballages, ما تحقر تعرف ويثنيك صغار تقول ثم جلوف ثنا تضرسي كانت تنقش تسعى لا سيراميك لا بورسلين etc. Il se trouve que تعرف ويثنيك صغار est beaucoup plus solide. تينا نظن بس الحدث ترز être en situation de consommateur non actif qui ne participe pas à la vivacité de son patrimoine, c'est l'un des meilleurs gages de la mort. دير عقلك تعمض عقلك الشيء صغيزين ازكا يدلسين كتنوض تنفكر دف افهم كان يعني ممكن اطاس ممكن داشو نفقد ça c'est très important la mutation de l'espace intime villageois on est sorti vers l'espace public urbain. Il y a eu une conquête, c'est-à-dire que le patrimoine culturel immatériel amazigh il s'est redéployé sur un espace contre son extinction. C'est-à-dire ceux qui veulent éteindre, tuer ce patrimoine, le patrimoine les acteurs, ils ont réagi et ils ont porté la vivacité de ce patrimoine sur l'espace où s'exprime cette mort, pour lutter contre cette mort. Le fait de marcher en ville pour exprimer une identité, c'est dire, oui, on est là, l'espace nous appartient, et on reconquiert l'espace.
Et tous les rituels qui sont à reconvoquer, il faut reconvoquer tous ces rituels, mais de manière à en être l'agent, à en être le producteur et celui qui les maîtrise, mais aussi le consommateur. C'est-à-dire, ben il a fait marche كدني الدراشيد c'est que وإذا قارن نصروح l'esprit du rituel. Ce qui a vraiment attiré mon attention اش كني دنيض باللي ما رحت في سوتة نقابل كنا دنيني باللي on a vaincu l'hiver تاقي وتزري غارة الميد تاقي يتيدسلي غورك et je vois un parallèle. Ce n'est pas un hasard. C'est-à-dire, les rituels guinard, c'est là la résistance. Et cette résistance, en accord dans le cadre de la nature, dans le cadre de l'adversité, pour la vie, pour perpétuer l'espèce, il y a une mutation de la résistance contre les tenants de l'impérialisme arabo-musulman. Ce n'est pas un hasard, mais les acteurs de Tefsouti Maziran en 1980, donc c'est quelque chose, c'est un rituel, c'est quelque chose dans la pensée kabyle, dans l'âme kabyle, qui s'est retrouvé à devenir une commémoration d'une résistance contre justement l'extinction. C'est l'idée que j'ai rencontrée chez nos frères de Chaoui, de Lorès, qui célèbrent Tefsouth de façon exprimée. Ils expriment qu'ils ont vaincu l'hiver. Et quand on va vers avril 80, quand il y a eu Tefsouth Maziran, c'était la victoire sur l'hiver politique boumedieniste. C'est toujours la victoire sur la saison qui vient de s'écouler. Et c'est la fête, c'est la démonstration qu'on n'a pas été battu, que nous sommes encore là et que nous sommes prêts à mener les luttes futures. On n'arrive pas l'importance de la fête. Ben oui, la fête, c'est un contre-pouvoir. C'est un contre-pouvoir. La fête, c'est le contre-pouvoir politique par excellence. C'est le contre-pouvoir populaire. En Algérie, quand on fait la fête, même la fête de mariage, aucune autorité ne peut bloquer, ne peut freiner, ne peut. Personne, même les klaxons, les cortèges, etc. Mais personne. C'est un moment où la population retrouve un pouvoir politique propre. Il y a une autonomie propre. C'est pour ça qu'au Sénégal, par exemple, l'État algérien a interdit, évidemment pour une raison sanitaire juste, vraie, là, il ne faut pas y avoir la victimisation, mais il y a de l'exagération. Fermer les salles des fêtes. On ferme les salles des fêtes parce qu'on ne peut pas empêcher la fête dans le village, le mariage dans un truc, donc on ferme les salles des fêtes. Alors que les salles des fêtes ne sont pas uniquement des espaces de fête, ce sont des écoles. Quand on apprend à s'asseoir à table, utiliser la fourchette, utiliser le couvert propre, rentrer de façon ordonnée, danser sur une piste de danse, écouter un orchestre. Tout ça, c'est de l'éducation à la modernité. Mais on préfère, encore une fois, fermer ces espaces-là. Parce que ce sont des espaces de modernité et d'autonomie populaire en même temps. هاد النوع كان رسمت كيف هاد النوع كان شي طرح ما يلها يقرز دونك اكسبريسي دبويا الزريع كي درنجا هو الزريع يقرز داين دينا حد وقعد سلن يبان حمل نفغان يعني تكملنا كان دار رشيد عاد نقشطو تغزو فريد هاد نجع اسفوق نتفسو ثما كار نتفسو لا يمنسي
اي منسيا وما كان تفسوت وصو كان تفسوت سكسو ذركوكس ثيملالين توفثيين توالض لوك دو ذريس ذريس مازمر ذاك دور مسلايا الرشيد عطاسي دي قارن يسا يتساكد افوذ وذريس ما سبون ذيس اما الناس دي فور سكسونينا فالكوكسني ثيملالين إذا أنت كي تدقي من داخل ما زمرا دوضا مسلايا كفلاس ثورة عاود بلي ثم غرايا كي تسعة غطاس كيسماون لأن مقارسة كي ثم قرت فسود سي الجينيري قرت فسود معناه إلا واني ذيس نقار بوعفيف إلا واني ذيس قارنا مغارو شقوف إلا واني ذا يسقارن أدريس سكسوس ودريس مغارو شقوف صافي ريفيرونس او ماسك لي ماسك لو ماسك نخدميت سو شقوف نتخسعيت اش قلالني نتخسعيت نتفقل وجد دونك نغميت كذا نخمسلو سوت سي ان ماسك نسدو دون لا بروسيسيون مرة نروح انا ما قرت فسوس alors oui le masque il préfigure la présence des ancêtres parmi nous. Dans les croyances dans la spiritualité ancienne, quand on meurt, le corps va rejoindre la terre, mais l'âme ne connaît pas le paradis ni l'enfer. C'est des notions du monothéisme. Avant ça, l'âme elle va se réfugier dans la nature, dans les arbres, sur le tsassest. تأسس نتجرة تأسس تلا تأسس أزطان تأسس وزنيق تأسس تجمع donc l'âme nos âmes à nous deviennent les gardiennes tutélaires du village les gardiennes tutélaires de la vie de façon générale c'est pour ça que le respect de l'arbre chez les Amazirs n'a pas besoin de police parce que dans nos têtes on a intégré qu'il y a des âmes qui sont réfugiés dans les oliviers, dans les caroubiers, on n'a pas le droit de briser, de casser. D'ailleurs, dans les codes coutumiers, c'est très difficile. Évidemment, on n'a pas beaucoup respecté la spiritualité. دونك هادو غير شقوف سي صا يبريفيغور دونك لا نكرات مناظين مثلا دكار درتو دكار داين يديرو حنا كويت توجا ترضى كينا الماء البحر داكي كارتيزي وزود ياكو كارتيزي وزود في كايث لا زون كي نوفادو ترضى كي نقارنا مغارو شقوف ذنوثني كي اون غاردي لا تراديسيون كي اي لا سبيريتواليتي كي دي ماسك il a un grand livre وينات j'ai oublié son nom, qui a écrit sur les masques berbères. C'est un très beau livre, on va le retrouver. Mohamed Aït Ahmed, voilà. C'est un très beau livre. Il a synthétisé la spiritualité à travers le théâtre, le parathéâtre kabyle. Il a les masques. Qu'est-ce que ça signifie? Ça existe, il a un idée, c'est un nom qui vient de l'Est, donc c'est de Tamazir ancienne. Il a Adris, Sksous Adris, alors dire Adris, le Tapsia garganica, les botanistes disent, et c'est vrai, on l'a expérimenté, c'est une plante toxique. C'est une plante qui peut tuer un bœuf. D'ailleurs, le mâle, il sent de chislieri. Azgar, tafounas, la amar, il sent d'adris. Chinar, la hashisha, kas zini, d'adris, n'adris, n'utsnara. Amililia. Le laurier rose, c'est une plante hyper toxique, c'est un vrai poison. Ça, c'est des savoirs anciens, en rejoint les savoirs ésotériques qui ont été mal transmis.
هذا ريس يتشابه رت بطاطا سنيتا زيداد قال تعرف بطاطا حلوه يتشابه قد قد ديال تينا الوغ ويد يسنن تيدكسن تروح ذا دكسل تجد الجذرة باش هادي يصفر ورخ يقابل يدي تدور سي اون بلانت انديميك دو لا فالي دو لا سوما تلا مليح لا فالي دو لا سوما ما لي اوتور 500 600 متر ومن بعد ولاش تدو ما هواك لا اوتور نو زمور الزمور يتمغايا الماء 600 متر 700 متر تفضل دريس من بعد ولاش سور لي غروند اوتور اون هوت كابيلي ولاش دريس يكسر إلا الغوافي الزغوة بلوس تو ديسون اون التيتود بلوس تسافر أدريس هي أدريس كي نقلعيه سي لا راسين سي با لي فوي نا لي فلور سي اون بلونت بولبوز سي لو بولب ني إذ نتكس نكاري نسركاميت ذاك الكوامان بيان لافي إتسيتيرا نسلوسو فلاس تا شوية نيا هادي لين داخل السكسو دي سوفار نظام البطاطا كذا لو فوارني لا فابور du tapsia, elle traverse le couscous et en bas on le consomme avec des œufs, avec du lait cayenne, avec du lait ciré et on n'a pas le droit de boire après au moins 4 heures de la digestion. Moins 3 heures, au moins de la digestion, tu n'as pas le droit de prendre de l'eau. Alors, des choses يتموسني القبائل يشدن الودريس. مرض كشمت فسوس il y a l'arrivée du pollen, il y a de nouvelles fleurs. يجيكني جديد تسكن le vin ننس le pollen ننس تسوي تيدو بحرير ça crée des grippes et nos ancêtres avaient trouvé باللي اشوبوني اسفور الفارني نودريس c'était un vaccin. Ils le refaisaient 20 jours après. Ils refont le bain nudris. Ils vont se dénuder, ils vont s'imbiber de la vapeur du tapsia pour se prémunir de la grippe. Et ça marchait dans les croyances anciennes parce qu'il y avait en même temps la croyance et il y avait les effets thérapeutiques de la plante. Parce que il y a un lien, si on ne croit pas dans le soin, il n'y a pas de soin. Quoi. Donc il y a cette relation qui est établie, Nudris. Alors, section Nudris, donc, pour faire vite, le premier jour du printemps, généralement c'est le 1er mars. Donc, le 28 février, le 29 février, mais on garde la date du 1er mars. Alors, il y a des chants spéciaux. يجمعتني داكويت وشناي مكسا بالقدر أثر أحمر مكسا بالقدر إلى شونتي أتسبوت أثر فسوت إلى شونتي أيان زار أطاس شناوي يكشود نار تفسوت معنا يلتا دارت ساعة لي شون أثني je les ai regroupés dans ce livre l'un des livres qui chapitre 3 لي شون اكيد يتغنين نتغني مرة نروح انا ما قرت فسوس يال تدرت تسعة ذا شي يتهدر يتفسوس سي ان لونغاج كودي entre la pensée du villageois quand il contacte la nature, il parle à la nature. Et j'ouvre une parenthèse pour évoquer que la première idée que face à l'impérialisme guinéen, des colonisations successives, notamment celle qui a duré le plus, l'arabo-islamisme, les Berbères ont caché leur mythe fondateur dans des contes. Alors il y a eu l'Allemand, il s'appelle Léo Frobenius, il est dans Kabylie en 1914, il a collecté un ensemble de mythes fondateurs
qui était caché dans les contes. Il y a un livre de 4 tomes, publié en 1922 en allemand, traduit en 1998 par Mqran Fattah, qui est un germanophone kabyle. Donc, il y a l'Anglaise édition publiée Sud. En ce moment, d'ailleurs, je vais me faire un peu de publicité. Il y a 500 contes. J'essaie de faire un travail de restitution, de retour à l'origine. Parce que le Qbaïl, il est au Frobenius. Par le biais d'instituteurs français, l'instituteur kabyle qui parlait le français dans les années 1914. Donc, Frobenius les a écrits en allemand. Il faut, l'année 2021, je la consacre, peut-être que ça va déborder, c'est très long. Je vais la consacrer au retour. Si مشوها ياكيا أردخل نتقبايلي أمكان أدنى ذي غير مسلاين مادام هذا غروح خاطر لاني مسلاين ما تنتغر الصروميث ولاش le vis-à-vis تقبايلي. Quand tu lis un conte tel que traduit de l'allemand, les concepts de la pensée ne sont pas les concepts de la pensée kabyle. Donc il faut retourner, il faut retrouver إلا كانوا غال أدنغيز تيجدا تيجوسا les repères et les valeurs. Il faut les retrouver à travers les verbes, à travers la sémantique générale. Il y a même une toponymie bien propre qui a été édulcorée, donc il faut tout refaire. Je suis en train de travailler dessus. Et je ferme la parenthèse. Donc الصباح نسكر نكتي زيدانين خدمت تيغريفين ستمنت وين وكسعنا ثمن تيخدم السكر. Donc on prend un petit déjeuner copieux avec les fruits de la saison. Généralement ce sont des oranges donc on بعد نفق انا وين اكلا on va faire une procession نروح لمريج ناك 999 سوريفن généralement un peu moins d'un kilomètre. On va s'installer, on va faire un pique-nique. J'insiste sur la mixité. Il y a toujours يون ومراي سامرايث. Généralement c'est la fête des femmes et des enfants. Donc samaرايث c'est la femme qui conduit. Ce sont les femmes qui conduisent la procession دي وراشي مشطاح أضوض نردين الزوزرن الحلاوات. Vont jeter les bonbons et des sucreries pour les enfants. Et les enfants vont se rouler dans l'herbe à la recherche des bonbons. Les gâteaux, etc. On va s'installer, on fait un pique-nique. Et il y a un orchestre, généralement c'est un orchestre féminin, qui s'installe. C'est ce qu'on va faire le 19 ورار الخالات تيلاوين نسحل تدرت نسحل كبوزكال ادس نتريغي العلي اد خدمت ورار الخالات en public. Donc sur la place il y a des chants et ça dure des heures et des heures, des chants, des invocations, des suppliques dans des langages ésotériques. يعني يمسلاين اني يشنو تاكنيا سكفال انت مثلا الشلاوين شريفه ثلاثه مكساوت. Elle était bergère dans son enfance, donc elle était en contact avec la nature. Sherifa قبل تكشم الراديو elle a vécu dans la nature. تعاشتي سمشتي تحت تحس المال تسم امشي الرش ساعه وقت نساتو ساعات وقت. L'enfant, il avait le privilège de ça, une flûte, le garçon, et la fille bergère n'avait pas de flûte. فقرصن باللي نكين يستغشتيو ادي فاختج وقتي. Alors la Sherifa, elle avait développé, et dans cette adversité interne, la société kabyle, c'est un autre terme, elle s'est débrouillée
pour se surpasser أمك راه تغلب ويقاذني دونك تنوذا ثاغشتيس قوى درنا تنوذا ديسفرا غاس ويقاذني ساعة انت جواقت وساعة ناري يمسلاين نتات تنوذا ديمسلاين قديمين يقفور إيه وما قرت فسوس أطاس الخالات يجشنون الغنات يدجا شريفة وإذا كي دجا حنيفة حنيفة c'est un monument c'est l'une des premières qui a attaqué le problème de l'inceste القبائل الزهري واندا تنزيد كنت tu écoutes les paroles يا مغارسل في وذميك تمطوط نميك شهرين ثلاثة رديفال écoute cette phrase là ça veut dire qu'il y a une pratique incestueuse dans les familles. Elle l'a dénoncé. C'était du militantisme dans sa jeunesse. Dans l'heure, oui. Et ça, c'est l'esprit de la spiritualité kabyle. Elle doit aller là-dedans. Comme vous avez évoqué, Farida Seglin, vous parlez de sexualité. Il faut aller dans ces thèmes pour se libérer de certains carcans qui font qu'on regarde les civilisations supérieures parce qu'elles parlent d'elles-mêmes. إنك دا المولود يقولوا ديون الوقت إذا نكونين راهي مسلايين في إيماننا. Le temps est arrivé que ce soit nous qui parlions de nous. Absolument. الساتورة هكا قلان كلين نهضر في إيماننا وحوايج غير كاين يون أدعدي سوف وساخا. J'ai pas besoin de passer par le pont dans l'interprétation d'une autre civilisation. ثغر ما يمكن أتدرغ أتواليغ أتسيستيغ أتغربلغ أتعركغ أتسقوغ أتدقوغ أتدخدمة أتتشا نيك دايلة سي موا. Alors dans ce cosmos là, dans toutes ces croyances là cosmogoniques, Magert Fsouth, donc il a le sens extraordinaire de la survie. C'est une démonstration dans les 5 piliers du patrimoine immatériel, la littérature orale, les arts du spectacle, les croyances, les festivités, les savoir-faire, les 5 aguilles. C'est une démonstration que nous avons survécu malgré l'hiver. Et cette symbolique est très, très, très fine, très importante. Survivre malgré l'hiver, ça veut dire survivre à l'adversité. Je pense à un mythe du printemps méditerranéen, le mythe de l'Antiquité grecque de Perséphone. Perséphone, Yuchrit Hadès, le dieu de l'enfer. On bat Perséphone, on bat Déméter, Perséphone. Déméter, c'était la déesse de l'agriculture. Bon, on bat Perséphone, ستشان كيران عقاين الرمان يفكيس أدس بشكل alors اسمي جوكر أدس بيرسيفون تقولوا الكل لا ناتورول شو الكل جديدي تو سا ومن بعد اسقارن مدني ايدي ميتر ديال انايا ما رانا غد تفسوت اخرى غنمثل كل سينا يستون كوتسو غادا راهي لي بيرسيفون سي ادس سي لونفير de l'enfer ou de غادا la vie sur la terre. Et c'est comme ça que Hadès, dieu de l'enfer, il سوغا Perséphone à Donis باش كنا دحيون لا mais وقبل تروح Perséphone يسجس quelques grains من الرمان ومن بعد ميتشا quelques bon c'est aussi avec le désir باش كتحمري tout ça ومن بعد alors je vais أنسرح غير Perséphone تغادر على سيوساون mais à condition تشرب الرماناكيا ومن بعد مي دوغال Perséphone يمس ديميتر يمس ندونيث de la nature le Déméter la déesse de la terre ثنيس هاي اللي ستشيض الرمان يفكي يمد عاد صار ثنيس تشير ثنيس راه تسرون خطر الشيمية parce que ميدوغال Perséphone ادوغال فسوس مي ما ديس ليفر اتوغال Perséphone ار ادس ار l'enfer
parce que donc c'est comme ça que l'antiquité grecque elle explique le cycle des saisons. Mais ce qui est intéressant, nous sommes complètement méditerranéens. C'est la singularité. Ce qui est très intéressant, c'est ça qui me fascine de la pensée kabyle. Une résonance. Par contre, de la culture des Amérindiens, des autochtones, l'hiver, de la roue de la médecine amérindienne, l'hiver, c'est l'espace de la méditation, de la sagesse et de l'introspection et du silence. Le bruit du printemps. Si je compare, ce qui est extraordinaire, c'est que non seulement la nature, les saisons, mais les Aurésiens, pendant l'hiver. Donc, non seulement parce que le asta, oui, c'est quelque chose que tu fais manuellement, mais asta manuel, c'est aussi le travail de l'âme. Ça fait que c'est une résonance. Comment l'hiver et non seulement on est passé à travers l'hiver, mais aussi on a été productif pendant l'hiver. Je trouve ça d'un raffinement extraordinaire. Sur les Amérindiens, sur le grec, mais ça reste quand même très singulier à la pensée kabyle. Le paradigme, absolument. Apollon, cette tendance à croire non, c'est ça, ce que je veux dire. Revenir sur la perception grecque de la Méditerranée au niveau mythologique. Ce n'est pas un dieu méchant. Contrairement à ce qu'on voit chez pendant la guerre, j'ai grandi la guerre, donc il y a du bruit, il y a des gens qui passent, d'autres qui jettent des pierres sur les toitures, donc il y avait des messages. On entendait beaucoup de bruit. On était petits. حداز دا شو تحداز يا نيك حداز نيك يتعسف لنا مولا شاد عليه ثمس وعبوض من القاعة. Oh my God. Qui garde le feu pour que le feu ne sorte pas. C'est le dieu anti-volcan. نيك يعس يسرسو مات سلماكي الحساقين ذي زرع ذي بلاضن يكترى مولا شاد عليه ثمسنيا أتصرغ. Elle va brûler la nature. Encore une fois, on revient à la nature. Et Haddaz, il avait ce rôle. Il faisait beaucoup de bruit. Il donnait l'impression d'être méchant, mais il était d'une extrême utilité dans la mythologie kabylie. Les divinités, comment elles sont perçues de façon à une analyse comparative avec Farida, avec la mythologie grecque, les Romains, les Égyptiens, les Berbères, au niveau des contenants. On revient encore à cette histoire de contenants. Mais la perception, dans le sens que l'on donne aux fonctions des uns et des autres, elle diffère complètement. Que là, on a envie de protéger, on a envie de détruire. Les divinités, elles sont bicéphales, elles sont souvent ambiguës. Il y a beaucoup de compromis, les besoins de l'être humain et ce qu'il met sur le rôle des divinités. Et c'est un autre. Donc, سلمثة دار رشيد
وقبلات نوضرو سقسي ماشي دا سقسي محسوب ثقارة ومسلاينا إيواشو ينتماقر تفسوث يعني ثبات يعني كأول مياد في سنة تنقيضين أو 3 تنقيضين وما نشفو يومي السند أنا الدرواقة دارشي دا فريدة دارشي تزقلينا تدرد عبد القدر مكسا تقدر طيب ده ساعة ذا جيني ولا يوث ساعة كان ثوغاش نزيك اي مزيانا لي كونتين كابيلونسيان يقول هذا جيني وث يما الناس ما حامية ما مش نثت ضغان دينا ميرا انت درت المكسا وزري غير مش يعني زمرا انت دواكا جيني زمر حلوت غير مليح مي انت دراكا جيني كسريد امك تماقر انت فسوث إيها أنتي دغرا مم دراشيت ولا تكتشيني دا أنتي تجمع دا أنتي كي تشنايا ثاقيني أنت فسوث وثغري غارة السلام ما يديك شما أثي دافا مكي أثي داوي أدغرا واقيني السري دا كاون دنيا هكا ألوغ موقرا كميد أثا فسوث موقرا كميد شوش بعض مقرييد سلنوار ألا لا تفسوث ميججيين فكي راح الدور ذوين رقيقا كميني أمم زور الذهب يرقن أمن زون ذا قشيش اسميس يوغرثن إيكوفان أذ تشارن إغزران أذ قارن زيك النيغ تسواني حمالنا دونك مقرا كميد أتفسوث مقرا كميد سوشباض مقرييد سلنوار ألا لا تفسوث مججيين فكيين راح الدور ذوين رقيقان كميني أمام زورن الذهب يرقن أتسعوض ثقشيشت أتشبو غرم ذاكيس دايس أيجيج وسوكي أرميان ذا السان إدنوكي هذايا واجي ماتشينو دونك واجيني تكثف نسمع الحمد حد ولكن تفسوتي مزيغان يا درت ساعة الشنا يسي تماقر تفسوس لان داني كي دي زاداج كدي بروفيرب اتسيتيرا مثلا اذروح ضقيضني ازكاني تفسوت اذروح رودايني ناس هضرني يزقارن ارث مزوق سيني كرتا يزقارن انا زكا تفسوت فرحتو هاد فرحني يزقارن على خاطرني كي قيمه نقشتوات وزمرنا دفان وستنا راين زيكزاون ستن كان يقور لي مثوبه مثلا سكواز كتساون تكون السوفا أبا رشيد أي جيني أثناء في كل يوم ساقيني لا هاك لي ساقي تنوزو كفكايث كتيزي وزو ليبرير الشيخ ذاكي كفكايث محسوب توت لي ليبريري تنوز لي كرون فيلاج أقبو تازمال تدكار سوق السنين ذاكي اون كابيلي ديستريبيي ثاني ميرتام قران وجد السلن دونك ذاك الروج يجي داخل لحد واحد نو هي دونك يسوي دونك كاين تماقر نتا في السوثة كا ولا كاس دينا كاين دراشيد فريدة اريلين ذا مسلاي انت كارا شادينا كي ونزمير راني ليا ما ونسفو قولا ايني يسي فرحني منزا القبايلي منزا مزيغن قديم نكويث قلنا نكوني اوني ان بوبل انسيان ذا قديم لا ميديتيراني ثنايد ثوسنا يعني لا سيونس ا ديمونطري que nous sommes parmi les peuples qui ont maîtrisé les premiers l'écriture, qui ont maîtrisé il y a des preuves de la grotte de Falou, dans les hommes primitifs, l'outillage, la hache de silex, donc c'est des preuves qui ثيمورا يغيزوارن وصحفيفر
وحراز في ماكيتنسن les peuples qui nous ont précédés dans la préservation, la sauvegarde de leur identité. Ils ont laissé des méthodes, des traces. On a de la chance. L'invention de la roue, du baroud. On a trouvé des gens. Il y a des gens qui ont travaillé. Il y a des peuples qui ont lutté. Il y a les peuples d'Amérique latine, les peuples d'Europe de l'Est, les peuples africains. Il dit Fkanavrid, il dit Janavrid. Avridagi يسهل يسعى 5 تقوسا 5 تجدا إلا قاس تسكيلة تيماويت لا ليتيراتور أوراليني تيموشوها يسفرا إمزان تيمسعراق أكو ذاك إلا قاس نستخدم ديك السنين ثلاث قبايليت لا لونغ إلي دون لا ليتيراتور أورال اكزاكت واجي تستخدم تي جديد تيسنات تساعد الشنا تو لو شون لو كان ماشي الشنا تقبايليت وما قالت تموت مرد ندم كي تيشناين لنا غير قال يا ليونس نعل تقبت يا ليونس نعل موزولي on doit ériger des mausolées عمر شقال امزوارو كي تاع عمر شقال 1927 يشنا مستقبل il a enregistré un disque تبعدهم بعد تبعدك وإذا كي اونشونتي سي دي مولتيتود طاسي غير روحنا مع عبد القادر فتحي عمار الورثيلاني باهيه فرح وكذا كي يسمعوا دفنا نسند سليمان عازم الحسناوي وكذا كي لي ميديا سرسنتني ميلان وإذا كي لان فيرسن سيدي تريزور سيدي ديك الروجني مقران زنوثني يقبو بنت قبيلي تسمو ثلا الساتوره غتسلضي عبد القادر فتحي تغنيها في مترو تسرور الغاشو السناره مي تقبيليت ولا شوك اول تروميت دينا اول تعرفنا وي كذاكي ومن بعد سال لا دونس لو تياتر لو بارا تياتر كلاياكي يسال الماكره كتفسوس لا بروسيسيون دو سي اون بروسيسيون كي بار واش تهدر قبيلي مالا نلحو كني كوري نستخدم تقبيلي نسمكتايد الشناوي تقبيلي نسحريك دي زوران نسجوجوك تفسوس نتقبيلي إلا قد تجوجيك ما وثفكي ضرامان يزوران ويتمغاير وسكلو l'arbre ne peut pas grandir si les racines ne sont pas irriguées. Et اسكل اما قرت فسوتاكي ذا سقي ذي السوي ذي السي انسواي يزوران نتماكيتنا nous sommes en train d'arroser d'irriguer nos racines et pour que nos plantes s'épanouissent باش كني تغار منا اديفرير اتيلي ادرنو غوالا كيدا نقالو ثغر ما مزيغن وثلي ورا ضد كرا تغار ما النظام. Nous ne sommes pas contre les civilisations. Nous sommes pour notre civilisation, pour notre survie. Nous luttons contre l'extinction. ونقبيل راه يون هذا غير السخسي. On n'acceptera jamais que quelle que soit la force de l'adversaire ادي روح هذا غير السخسي تشموات. Il va éteindre notre flamme. Jamais. C'est pour ça que nous travaillons. دوا كي خديمي ونكيني. هاد الجاغ يوكن أين يزمر كيني الكانون النية ما يلاقن كي ذا سافو هذه يرغو قروي وذاقل الكانون ني وكنا تشعل الشفوار هذه ذا سافو تاكي كاتب ياسين هناك nous sommes les brandons واو du foyer de la renaissance amazigh. تاكي راه ختمغ هناك نكوني ذي سوفا غاس نراغ معنا الكانون النية نتمازيغت هذه لي عام 12 يشعل ترميت الدار رشيد واو تاكاري يعني زديقن عطاس احود حانو فلاك ذا مسلي يقرزن فريده ما السياره كان ثاكارا مسلي انت قارينم. Je pense que tout a été dit. وصلشاد سخرفا إدا رشيد أحدون سوزيل العمر نوين. Je rends hommage justement en tant que femme, je rends hommage à l'homme kabyle qui يقفلون كل شغل يجين يقفلون تاعكم ساقين باش كنا يحيون يزوران النار et c'est très très important et c'est très inspirant
Et شو لا شوز أتص تمثالي دنيض مي يوث تمثال أسخدمغ ثورا دوغينافون تسرغ سقارو أتسخدمغ سي لا فيفاسيتي نيا فايد مسلايض أمك نكيني أريتاشين بور لو مومون دي الكيبيك أمك سقفيلي ثاقيا أتوغال سي ان أتوغال dans mon quotidien أتوغال dans ma vie de tous les jours أتوغال elle va articuler la quotidienneté. Et je prends de plus en plus conscience, grâce à des hommes comme vous, l'importance de la femme. نكتستيلي وين خنوين سقرام ديني تقرام سقرام سغمارس نكتستيلي وين أطاسي نزم أطاسي إلا كنخدم أطاسي إنزمرا نخدم إلا كنفقر كل شغلاكي إلا كان مصادع خنوي تطفم تاغمارس نكتي غادي نطف تاغمارس إي أميك نكتي ستيليا وين اللقفايج dans le quotidien simplement يال اسم كن دنيا كتشيني أمي كاناش سقفايليت أمي كان خدم سقفايليت et les générations futures يوراونا de manière naturelle de manière vivace et au quotidien. Une des choses que je vais c'est ça et c'est sur ça que je vais travailler. Une des choses sur lesquelles je vais travailler. Merci infiniment. ثاني مرت حمايانت ثاني مرت عبد رشيد ثاني مرت المهدي نصار طيب دار l'émission Yagi, ça me fait vraiment plaisir. الساقي ثاني كسر الخيق. ميرتا فريداك ميدا تيكي يدينا نقلي داكي درشيد يلثيكلت هذا سنين فيها يبضود ما ذي النايا ما تفسو ثم ذا سنتلكي يعني نشد نوكف تقبايليت افث ما زيارة ثو نطاقين غير كلنا فوس حبيب فوس كفل اكيني كان ملمي انيد كان ملمي عقلي سياقي احد احنا في لك الدرشيد في سوثا يدي تدون هذا امزر ويدي يشوف في الله ويدي تدون غادي يشوف في الله ها ثانيه ثاني ميرتام قرانت الزول إثالي يوث الزول يليون قلاغ ذي ثدر بوان تيفي الساعة السنتن وساقا ديالي غاف تفسوث أما قار أن تفسوث إن فقاولنا الساعة أتيلي يدنا وثمثنا فريدة زرار أتيلي يثمثنا رشيد الوبسيل السنتل أتي سقرتش دار رشيد الوبسيل أندان وثمثنا فريدة زرار أدفك يسقسيا ما من ساد ديال انتيكيت اتنادي امك اثيلي ذويل تاكيني تقرز تسيناروني عجبين هي ذا سمكتي كان انواع اذا الدراشيد والبسير اكني لا تزرام بالسنم تا معنا ذا سمكتي كان دراشيد نسادا مارو يورا وكان 30 يدليسن لكن تزرام ذا الناس يورا يامي سنداغن يساعد تزريجين بالسوال تزريجين افريول عندي تسكتايت يسوفو غادي دليسن يويذ إثي سقسايا يسيقارن يتنادين بغان نسوفوان يدليسن أكن دار رشيد ديال البسير أكن تزرام نتا يخدم ثادم ساعة يلم ثادم ساعة ديال الجزائر ثمان ناقص يزقار غار فرنسا عندها يسولي لا ميتريزينس لا ميتريز دي باري 8 سيين يكمل يبود الدبلوم ديتود ابروفوندي لي دي ا دونك دي باري 13 باري نور فوالا سي سا يسولي دان تيكيت لو تروازيام سيكل يبود الدكتوراه تروازيام سيكل دي دمسا سيين وفات داغن يلا درشيد يسعى الميتريز والانفورماتيك يلها تيدنينيا ديال السيباك انترناسيونال دو ليا سين درشيد يكشم دارت مورت يسلم دي تزاويث ثلاثة معنا درشيد يفاد دي مانيس ماشي ديال الليل لما بغا عزكاني نتفسوث نتمانين عطاس نتليسا قلان أم كيخدم درشيد يكزم القيد اللي كنت تزداويث يفقد
يبدا يقدش غير يمانيس تزورا ذي ذليسن يفادي يسكفل أين لنا كنت قبايليث يقول هذا يروح يتسالون عطاسة فين الشودنا كوف قبايليث يخدم ذي عندي هي تماكن يتسنا ذي عندي تا في سيرفان بومدان نفث مازيغث يورا عطاسة يغميسن أكن داغان دا رشيد يكشم يروح يملال ويدي يخدمون ذوك وكال خاطر السنين دي بوين عطاس يمسلاين عطاس التمثال ما يموت اللي ضرا ذوك النار ودا زمير ضاح تواليض ناحتي دافوض ولا ناحتي ديني كاكي والبعض إلا قد أتي ديروض إلا قديش بوناس دونك يخدم عينات اون فيرم انتو شولتينس يملال كدنيغ وذي قدش ناكال يخدم ناكال وذي قدش نكثي غاوسي النظام سينا طاسي ديك تسكفل طاسي ديك تسكفل لما غزم ما تسلم تغرم يديك سنيس طاس باقي الهان يقلن داخل ثقرا يجيني دا رشيد ثان يتهقي اما هاد قريب هادي السالية زماد نيتا مازير تسلمذ دونك ين فيرم بيداغوجيك بلا ما يعني نروح على القاعدة شو فيرم بيداغوجيك يسهل تزرم ذا شوت دا رشيد عطيتي لهذا دنيني ذيونو مذان ذيونو مسناو ماذا استني نحوال تجي كتفكر سراي اديني قليدا وزغير شحال يسراقني كيخدم دا رشيد ما تعدان 300 500 وزمير هذا وندينا شحال ما منتهات ويزرارا اما دي ثمورت القبايل ثدارت ثلاث وليز دي الساونا كينا قليدا اما دي ثمورت دي تار برا فرنسا كندا اديني عقليدا يتسازال يقدش غاف ثمايثنا غاف قبايلتنا وكي دا رشيد دا سمكتي كان يلها ولث مثلا فريدة زرار زبلاد نيدا عندي دكوفري دا كينيا الكلية ام دا رشيد ام دا المولود ميكا كي تنادي نتحوسنا الكلية دا نتساف فريدة زرار تنادي تقدش في تقبايليت سالمي تساوى لا كابيليتي اين كي شدنا في تقبايليت حمليت تنادي في الناس لما بغا سوليان الميتريز كومونيكاسيون انتركولتورال دا غيني ديال كندا على لوكام لونيفرسيتي دو كيبيك à مونريال تقدش يعني وين يعني الكلي ذا شو تقبايليت سوالا نسال لي فوندمون فيلوزوفيك سبيريتوال دو تقبايليت لا كابيليتي تسدو اماكن تقد نجمرا ديني تحمل لقدي شاكيني تسدو يثار الزات وتابع كم دا رشيد تحمل هذا السلسل دايما ساقيت بغات لي ناداغن يمي السوالف ديك الفرحة دا مقرانا اللي غيدون هي امنو ميال ثوت نتقبايليت نسات السوالف بيان سوفي دو لوبلي لا بونسي كابيل ذوال زديان ديان تيتي لا ومنو ميال وذي بغان أغبدلن ثمايثنا ريزيستي على لاليناسيون تسود تاسو مسلاي في كذا تيت ما متحمل اينك يشد نك ثمايثنا نوتر ايدونتيتي نوتر كولتور انسي سويت il هذا تيت لازم كثير فريدة زرار اما نقولي ديوسانا لكندا بوتيتر اما توزارينا فريدة زرار لا فقارو لو كامل سونتر مازيغ دو مونريال الساقينيا كانت زرار سونتر مازيغ دو مونريال يغال سونتر أقبايلي دو مونريال فريدة هي تسين ذا عطيه تيقدشن تحمل تقبايلي تينس تحمل هاد المسلاية تسكفل أكن تيسو ثاني ديك الدون هذا دافت ذا شو يتقبايليث أكن غاتسيدير تميثنا غاتسيدير تقبايليثنا تمازيغتنا هي سلحير متعطي لها كيما دا رشيد الزول فلاك وثمثنا فريدة زرار الزول فلان او ندير ثاني مثلا مقران تيكون وين غيدينا اقلا غدا حدو محلو فلاون يال ثيكلت ماذا ندير السيول قام داقلا غدا كيني ثاني مثلا مقران هي سلحير اسقسي غام زوارو ذا شو اذا ما قال تفسوث دا رشيد الزولك فلاون ما قرد فسوث ديوث نتفاسكا يسدوكولن إمازيغن إيلان دوكو ماضال
إلا نقدوني مرة داين يدي سمكتاين باللي المزيغن تاغرما ماشي كرا نوجدود يعدد داكا كيا مجرد كيني تاغرما يرسان فريق توقفا سكزيك وزيك أكثر من 5000 سنة ياكي الساتورة يباند 6 سنة سود موسنان يعني يزمريونا تنكر يعني لي بروفي سيونتيفيكمون باللي أمذانا منزو إدي فرورخن يقبدذن لومو إريكتوس يقبدذن في دار نيسي مقل من بعيد دقيقة فريق توقف إلا يون ووال نظم سكوا سمي يقبدذ ومذاع أفسي نظار نيلا يتدو في 4 يفدذ أفسي نظار أرسا قوسان فريق توقف العمر تخلي سكمزداغ elle n'a jamais été déshabitée. C'est une preuve historique بلي نكوني نفرور خد قمذاناكي أمنزو ندونيث. ثورا ويدي يمسناوني مقران ندونيث بقند بلي ثلاث نتمازيغ نغثيرا ثمنزوث ينقشن قزرو صغورنا غنكوني ذايلنا. أنزمراد نرنو كام أرجازا منزو يدي كتبن ونقال لو رومون ذاك لنا ماشي ذات سنة الوسع على كل حال معنا بتدنين نكوني السامون سعي ورا أزرف on n'a pas le droit أسنسرح إثغارما نمازيغن نكوني كثمنات النغل الخرصوم كثمنات القبائل ونزميرا راس نسرح على خاطر نتسوسايال مران مقل الجدود لنا ديو أغزنيون يقلان ذيك الدونيت ونسعي ورا الحق أن نكماش أن نغال on n'a pas le droit à la régression إلاق أن شبح الجدود أجينينا nous avons de qui tenir nous avons le devoir d'honorer la mémoire de nos ancêtres ذويني فين خدم الساتورة قلا نقدش يوكن أين دي قيمن ولما ثعذوت ثعار la diversité l'ennemi il est nombreux et pluriel يسعى لي مويا إمقرانا معنا نكوني نؤمن نسعى داخل تسع داخل قولونا ثير قد سنين لابراز أراد يشعلن تمازيغ توزكا ونتجاور الكانون الجدود ذي يخسي إيه مران قابل نغمران ما قرت فسوث أن أدن مكتي أمكي يتندر نكي زات كاكا ذا قشيشة مزيان ودراغ جي فيكو دراغ أما قرت فسوث ماشي تيكلت ماشي 10 تيكوان إيه ذي الواجب في الليل أدينيغ أداروغ أدسكسلا أين يلان عاشت أين يدرا سكزيكني صوضا خدمة في الدورة ستان ليبر تفسوث نمازيغن على خاطر ماشي ثمانات القبائل كان يسفوقوا التفسوث أثمثن غي ترقيين خدمن تامغرا أكثر من 15 يوم أثمثن غي شاويين خدمن يلتا دار 3 أيام 4 أيام سنوفا تسغامات تفسوث 1 شهر قل غار في تمورتنا الجزائر داني كي داكويت يسنوسيين زناتيين رداكا كي أصحاب الشرشالة كويت تسمى قارن تفسوث ذاكي غورنا نكونين أهاث نسعى نزهر مازال مسنون مازال إمذانن مازال ثيلاوين خاطر تمغرا تلاوين ذوارش من بعد نوغال غورس من بعد نيني سلمير الدراشي تلميذ قرانت ذي مسلايني كارزن نحدوها حنو فلاك أما قارن تفسوت ذا سمكثير ذو شدو يعني أروازار النار أروازار نمازيغن قباليين الشبحة نمزورنا يلهذا غنى دل سمكثير الدراشيد يورا أذليس دوك تفسوت نمازيغن يلها وين أذا ثيغرن أطاس هاد المذ ديكس تلميذ الدراشيد سيلق ديشيك
السلحير داغان سيني وثمثنا فريد الزرازو فلام سيني داغان ثانمير ثمقران تخم إدينان أقلي ذا جيني أحدو أحنو فلام فريدة أين كدينا دراشيت ولا دي مسلايد فما قارن تفسوث أين شودنا غورس شو أفوس حبيبار أفوس كفل أفوس زوزار لا ترانسميسيون ذا شي ثنيض ذكواياكين أول ثما فريدة أثما صوضا كيني غورين la première fois mi wajar d'Arachid, ça fait quelques années, Mougarsid de Montréal, il fait une conférence. Ça fait plusieurs années, mais sur le plan personnel, ما اروح غادي المثال هذا غرا الحاجه هذا غرا لونيفرسيتي هذا فاشكنا راه قرا دي لا كومونيكاسيون دي لا بسيكولوجي دي لا سوسيولوجي اينوك تروحوا غدا هما غنسي النظام وفيغ باللي اين كنا قرا غوك دي لي يونيفرسيتي على لوكام على دي ام داكيا ديجا الا دي تقبايليتيو يمكن وفاق غير يمانيو اكيل بوين زريغ بلي تقبايليت مي وفاق غير يمانيو بلي مخيو تقبايليتي قصدان وفاق غير يمانيو الوغ ما تروحوا غاكني يقولك هذا غير جيتي توتي وكان تويتي كان جي كراس زيك سي قرد قارن سان الحق مي il y a une résonance تقبايليتيو الوغ شوات ومن بعد اسمي غير دموغراغ داراشد ولا دي لا كونفيرونس يناد نكون نسمو كل كان لو كونتونون نسمو كل لو كونتوني السني امينا يديك سنسيت سلافت ني غاس زير ماشي وحدي اللي نكيني راشد بيان دوطخ ينسال بيان دوطخ مي راشد en particulier ميسير داكي دي مونريال دو فيف فوا امينا يدي شارن اللامدا إشاري د اللمبة وجغ دونيت وجغ زيغ يظني قلان يروح ني غاستم زواروس باشي وحدي اللي غزيغو دروش غارة في سنين يعتاد يركلي les éléments qui constituent la pensée kabyle, qui constituent la culture, la civilisation. يركلي اللي موسين غير المزيغ تنحفظها قليل راه حفظها جوستومون التفارغ الكلي غير داكي يدنجران دونك كاينين راشد بيان دوطخ بور موا تفاز نجران دابرد كاينين التفارغ هاد ولي غاشو كاد ورسن اي دايوغ c'est des conférenciers, des penseurs à Marachid qui m'ont aidé à faire le travail sur la laïcité chez les Kabyles. Ça fait qu'il y a une journée d'Evriz. Alors, c'est un honneur pour moi de Qimar au Gdarachid et c'est venu comme ça, ça aurait dit le lien. Donc, c'est un qui nous sirde, qui nous mahsar, qui nous kimja غاض الفراغ باش كان justement mais il écran les éléments yaguin, je me les approprie et à mon tour je vais transmettre. Nous sommes dans une chaîne de transmission. زوارني دار دونيس زوارني دار قبيليس زوارني دار الدرس. Et c'est un honneur pour moi que de les suivre. J'espère être à la hauteur de leur travail et de leur effort. À mon tour, mais il est لازم غتسقاشر شوطح سويقه داكو كرا يغد الجن. ثانمير تم قرانت أول ثمثنا فريدة ذي مسلاني قرزنا طاس حدو احنا في اللام نحمل هذا ننسل تبض على ثمينين ولا طاس فونا ثف اين فوس حفيفال داغن دي فالور دي لا بونسي كابيل هكا كاينين سورتو لا ترانسميسيون دي سي فالور اين يشدنا الكل غير القبايلي غير الكل ثنجاضات تحمرضات نجاض ثانمير ثام قرانت ذي مسلاني قرزن ادنوالي هي الدراشيد يفكا دي تزوارا ثولف ثفو ذا الشو اذا ما قارن تفسوث
اسقسي وايض عاد ياسن واحد السكان هكا ملمي يتماكر تافسوث كان نزرا نكوني نلمذ دوك غرباز نزمر سميها غربازة كاع فرنسي 21 مارس سيتيني تسابورث نتفسوث لو برانتون داغن يشود مثل من السوال ليكينوكس دو برانتون هكا غورنا ريق بالين على مزيان سوماثا ملمي غنتماكر ملمي تفدو تفسوث ملمي تسماكر تفسوث الدراشي ثلاثة نصوض على غورك تلميذ تا مزوارو درنا كان والي تما فريدة أزطع القبايل تزمرت ثمطوثنا ورقاز هذه يزض واحد السكنة كان دفير وزطع معنا مالا داوض وقلب تيدي يعني لا ترانسميسيون نقلب تيدي إلا قطاس المدن ويزمير راه يونا دي قلب تيدي وحدس أستاذ وين دونيت وحدس هي نحواج كان الفرح ذا مقران مرة زرا يوثا كان فريدة زرار شويني تخدم كويس ساعة يعني إذا نسق القاعة اون كروند موديستي باللي قراك مازال هاد المذاغ مازال هاد الحفظة يعني سام فا دروا وكر تنمير ثيما فريدة هادو غالغ رملمي تفسوث إلا قد نيني دايني دننا شحال ثايا لو كالوندريي نغاوي ثاي القبايل أوي ثاي قلان دقيق فريق توقفا الخصوص جرجر دي ذورا قلا طلاس كويث يسعى ثلاثة الزوار قبل لو كالوندري غريغوريا ماشي الوقت نعاود داك ليستوار ما نعلم باللي اوي ثاي نتيرزا لو كالوندري غرير دافريك دو نور يروح ليجيبت قال وقت نشاشنا كذا تساوي انت فلاحا حسابا زينا يخلط الكالوندري فلوفيال ايجيبسيان ومن بعد كوينتي لي رومان جول سيزار يرث ذا كلاس كالوندري جوليان ومن بعد غريغوار 13 1582 يرقعيث يرث الكالوندري وسع غريغوار 13 سي لو باب غريغوار 13 يدخل من الديرني كالوندري enfin سي لو بونتيفيكا سي لي سافون يدي جماع قال وقت نيم ومن بعد il a été répandu sur tout le reste du monde ils ont rectifié le calendrier julien يسعى طاس لي طار طاس يسعى قال وقت نيم 10 ايام قسان روطار donc du 4 octobre 1582 au 14 octobre 1582, c'est une période qui a été coupée de l'histoire. Grégoire XIII a décidé de faire passer le calcul du 4 octobre au 15 octobre. Donc la charia منيك سنتن مين كوني قال وقت اللي مزيغن l'Afrique du Nord 1582 نوي قلن داقيا. Il y avait les Turcs. Et les Turcs n'ont pas trouvé la nécessité de changer quoi que ce soit. Puisqu'il fonctionnait sur le calendrier lunaire. Donc, il y a le retard. Elle a mis l'Académie berbère 1978. Le Paris, après ça s'est systématisé en 80 avec Ammar Migadi, Saïd Mohandara, Taous Amrouch et tout le groupe. J'avais de la chance, j'étais étudiant. Ils avaient décidé de liquider ce retard et de fixer Inaïr au 12 janvier. Alors, les saisons, le calendrier, c'est 29 novembre, 28 février à 29 février. Tu continues tous les 3 mois, mais l'hiver sort le 28 février, c'est-à-dire 3 semaines avant l'équinoxe du 21 mars. Toujours à Kagir. Les saisons agricoles, ça a 3 semaines d'avance sur les saisons du calendrier agraire. C'est une règle, pour juste rappeler pourquoi c'est le 28 février, 28-29 l'année bissextile. Et la date qui ça le معنى شيء ماشي le 27 le 1er mars. على خطر أما قرد فسوث تفسكا أنيذا إمازيغن هدرن إثونات il parle à la nature قرنا سيت فسوث عسلامة ينما تفسوث أتساه الشتوى تعدى وذا خطر زوارا
l'hiver n'a pas réduit notre travail. رثمتنا غير شويا السفوغن داين يخدم ليفير، اين يخدم الشتوى، اين يصدان، اين يسكون كويس اسمع هذيك الشمس فسوت السفانات تفسرنا في خامن قنورار كبرا هذا ما قرنت فسوت قرناسي فسوت تاع نخدمها ونقيمها اناكتيف. On n'a pas cédé à la paresse parce qu'il a fait froid. مقل لا سيفيزاسيون القبائل يمازيغنا نيدي تروح اني تروح dans le contact à la nature un très grand respect إناير معناه وغير زوارا وسميض أقليت الحق دا تفسوث عسلامة تقول غدي جيجين تقول غدي مغان تقول غدي زمرني يمشطحون يفرح هذا غنين هذا خمن العشوش نسن هذا الصفرورخن يجمع هذا الشهر إسكلام les arbres vont reverdir, vont prendre du fruit, etc., vont bourgeonner. C'est très beau, c'est la renaissance. معناه نكون يوم يكميتراجونا كتفسوس افرح على خاطر ونطيسارها ونجينارها ولا ما داكرس ولا ما تاكريست ولا ما الشتوى نخدم نسنا كي نسدا العولنا الواقين إذا زكزين سي لو سونس دو لاكوي دو برانتون لو 28 تاكيم لو 28 فيفريي سي لا أماكن كان سنة التشيوين أماكن ذيك فورا راكويا ce qui correspond au 13 février ثلا يوث نتمغرا النظام أنذا إمازيغن سفقانند لو ريسبي القدرم قران يستخدم نيت غناط قارناس إمارضيل كين غار الطال أسور الطال ذا شوث c'est une très très profonde mythologie. Farida, elle est en train de bien écouter. C'est le jour où les premiers Imazighen ont décidé de cacher leur mythe sous la pression des civilisations conquérantes. Ils ont voulu cacher leur mythe dans le mythe Nimas Ndunith, Irdis Frorchen, ou Fanas Tawil. نناك ينغات يناير اسنورطال فغيوث تمكساو تكساتي غطنيس ترقمي يناير تخسراسي يناير ناس تفاضور تخدم ذكرى ولا الشتوى كذا ورزمير ضراوي انت هنا يناير يروح الفرار ينايس ارضلي قواس دارطال اسخدم مع الشغلي سي مغارتاكي قرقم لك ثونات alors que le seul Dieu que reconnaissait Maziran c'était la nature. La divinité, c'est la nature. Donc, la nature. Donc, il et c'est comme ça que le mythe de la première mère du monde est né. Et ça, c'est fondamental. Si une civilisation n'a pas de mythe fondateur, elle ne peut pas se conserver. Elle va disparaître comme beaucoup de nombreuses civilisations ont disparu parce que les mythes fondateurs, ils ont été combattus et enterrés et dans les musées. Et le plus grand conseil à suivre, l'erreur à ne jamais faire, c'est se défaire de la vivacité de la pratique. Si nous mettons dans le musée, vous êtes très beau, etc. On vous met dans une belle vitrine et tout. C'est la mort. C'est un cercueil déguisé. Je préfère encore هذيك يزقرني نزيكني ادعت سباق كذا معناه يزقرني فهم انت قبيليت نكيني السلام كاس نمسلايا تجراني يتمكي لنا كني سر دوال كذا حمل تحمليه يا فيسيرال إلا نشدو إلا نرفق ثلاثة غست يظن بلي حدا الوكال يطفن كيليا ردينا يطفن قبايليتنا اسماء تقبلوا اكيد كسنسينا ان ديراسينمون ميم سي سي ان ديراسينمون لوكسيو اكيد ديراسينين وكال الوض غبار ايتترا ومن بعد كاوين دون ان موزي فيترين لا فايونس مي سو ني كان سيركوي ميم ذا يشبح
هذا الصندوق للبوث. طبعا سعيد راه Oui, c'est-à-dire c'est la momification, c'est la momification des civilisations. يعني تكنسوا كل les occidentaux. خاطر les tenants de l'impérialisme arabo-musulman ou les tenants de l'impérialisme occidental. Jacobinisme, surtout jacobinisme français, exactement. C'est ça. Et pour moi, en tous les cas, c'est-à-dire l'impérialisme arabo-musulman, c'est le cheval de Troie et de Point, il termine les colonisateurs occidentaux en général, les Français en particulier. Alors, donc, mais quelque chose qui est très très important pour moi, une des choses, mais de parce qu'elle me semble très importante, mais de ne faire les mythes par rapport aux colonisateurs, par rapport aux dominants, ne faire les mythes. J'aimerais, mais un peu plus, l'intuition que j'ai eue, une formation avec l'école au rite de passage, l'école québécoise des rites de passage. Parce que le chemin et dans le bassin méditerranéen, mais puis partout, les pratiques ésotériques, le culte des mystères. Alors, je me suis posé la question, est-ce que quelque part à l'intérieur dans notre histoire, la transmission, parce que la transmission elle relève aussi la transmission d'un savoir ésotérique, d'un savoir spirituel, d'un très grand raffinement et qui nous donne accès il nous donne accès à tout un ensemble, c'est ça, à une école de mystère de la spiritualité kabyle. La transmission donc il y a quelque chose au niveau de l'ésotérisme, qu'il y a une pratique spirituelle, une pratique de guérison, une clairvoyance qui se transmet de génération en génération, mais dans le secret. Je vais te donner un exemple très concret, justement, puisque il a le rite, il a une tradition, une pratique. La roulade du printemps. Ça relève d'une singularité amazigh. Par exemple, les Russes, c'est le plongeon dans l'eau glacée. C'est plonger c'est un rite. Le rite الحمام dans une température de 150 degrés, mais quand même il résiste. Imagine ça, le rite qui consiste à assurer le contact avec l'herbe nouvelle. أروح نروم ريج أتختار الدور وقبل أتفا الشتوى أقلق أنه حان ما قرت فسوت نختار مريج أمكان أنيدام أران جليلز ذا شو تو جليلزاكي سي لو كونتاكت avec la nature avec l'herbe fraîche أن جليلز الرشاد كسنا وكين محسوب قريب علينا جليلز داخل الوينات مي داخل جليلزاكي je vais relever l'ésotérisme il a un moment particulier, ce sont les jeunes filles pubères choisies dans chaque famille la roulade. Elles ont eu leur première règle.
chaque famille, elle va sélectionner ses filles dans un endroit au vu des autres femmes. C'est un langage ésotérique sans expression. Ça se passe comme ça se passe entre femmes. Et dans la semaine qui vient, il y a des jeunes filles qui vont être demandées en mariage. Et c'est une façon de communiquer de façon secrète, ésotérique, sans qu'il y ait vraiment ni tambour ni trompette. Et il y a une communication sociale qui se déroule sous nos yeux. Et il y a des initiés à l'ésotérisme, ce sont généralement les femmes qui communiquent entre elles avec le regard, sans rien dire. Elles communiquent, voilà, j'ai vu et je vais prendre la bonne décision au vu de ce que j'ai vu. Et ça se déroule dans des rites. Il y a des rites dans l'équipe secret, il y a 15 rites. J'ai écrit là-dessus. Il y a 15 rites qui cachent une pensée profonde, une pensée qui vient de très loin, qui est en lien avec l'arbre, avec les insectes, avec les animaux, avec les rochers, avec les rivières, et tout ce langage-là, un langage muet, c'est ce qui caractérise les civilisations profondes qui ont été agressées et qui ont été obligées de cacher la pensée sous des contenants, on revient au terme de compte, sous des apparats, sous des emballages qui ne laissent pas transparaître la réalité, sauf dans la transmission entre initiés. Et dans chaque famille, il y a ce souci de rechercher la relève. لا يوثنا سنة تختار إنه يثي ذاك النية وما لا تفك ثموسنية تيقاذ نظنين بالك تشوك الفونتراير السكرين هكذا دونك elle va choisir à qui elle va déléguer, elle va donner le savoir secret qui relève de l'ésotérisme et qui relève de la conservation de l'âme kabyle. Izigar qui signifie âme et généalogie en même temps. Comment assurer la continuité malgré l'adversité, malgré que, on n'utilise pas ce terme, en dépit du fait que l'arabo-islamisme a imposé en Kabylie, par exemple, l'arabisation des contes, les Kabyles avaient trouvé la parade, ils avaient caché dans ce fourre-tout, ils ont caché les mythes fondateurs. De Red Noral, par exemple, le mythe de la fourmi, la fourmi, la fourmi est la conseillère agricole de la première mère du monde. 20 jours après on organise Imensi ou Bausch, on va rendre hommage à la fourmi. On va chercher des fourmilières, le dîner, et on va leur raconter, on va leur parler. Il y a un langage ésotérique qui porte une symbolique très profonde de contact entre l'homme et la fourmi, qui est considérée comme la représentante de la nature dans son côté savoir, compétence, qualification et besogne, le travail. La fourmi est symbole du travail. شفير يمنع شفير جدا تك سكسوني توظفين توالي غسيلا وين نزيك تاكد اروح هاي استويت شطح السكسون على لونتريني de la fourmilière كنا داوت السكسون
Puis, أدرنا الحاجة وقيدي وتزريغ ديال ميتي دي حكام في النيد il y a un rituel لت سيداوين يتزوجن بغات صوت الدريا il y a un rituel عند تمجيد سيداوين dans la nature شوشوفت تروحوا تشدوا الركب تروحوا شوشوفت دي la nature c'était un rituel de pour la fécondité. La fécondité. Là, Eh. il a été camouflé encore une fois. Il a été le rite la pensée profonde dans la pratique qui résulte du souci de la continuité de l'espèce. Oui. شو نتنقرر خاطر فاهمين بلي القصد وين راه دياسنا كيستعمر هادشي الشمس داو ضاريس نغا كيستنقر اي باش تسنقر دارا il y a des pratiques notamment les pratiques entre guillemets démographiques باش هادي اللي مثلا le rituel كي فرنت تسلاوين وين منقر ثيويزين تازوت c'est l'entraide du lavage de la laine تفسوت مرات تفسوت هاد اللسن يولي دي زمارن اسنكسن تازوت اسنكسن يليس هذا وين تلاوين يليسنني غير واسيف رسم ذا هذا كين ثام ذا امكان يصرن يدوري هذا السير تازوتني هذا الشنوت il y a des chants ésotériques, des chants propices au lavage de la laine. On en retrouve quelques-uns, les chants Taous Amroch, chants de la meule et du berceau. L'enchiran rohen, l'enchiran nrazifni de kagitsilin un peu, quelques refrains. Et derrière cette fête de Firt Mgraya Gitazot se déroule le rite de la fécondité. Anida, les bonnes femmes prennent la douche avec l'eau de rivière et avec des incantations bien précises et avec des suppliques pour la nature. On supplie la nature. Donc ces rituels-là, il va falloir les fixer. Il va falloir les fixer, rechercher est-ce qu'ils sont encore quelque part pratiqués. Quelle fois هذا النوع المهدي جو روح vas-y هذا النوع يعني حاجه نظن وكين j'ouvre une porte sur autre chose. Ça veut dire que يلكلي les pratiques le lien qu'on a avec la nature, le lien qui نسمو بالنات انا حفظها تسمى تاخذ انا اجمدها تاونات صافيك لو رابور homme femme اميك يتمحناجن ناغي يتعيشين الجاز تمطوط la sexualité le rapport homme-femme le lien il s'inscrit dans quelque chose de beaucoup plus large qui est le lien avec la nature. C'est-à-dire même la sexualité, comme les modalités de la sexualité de Gouinas et de Goudres, il s'inscrit dans le grand cycle de la vie. Vous avez là, et par exemple, je donne un exemple bien. On est des sociétés إنسان أطاس لا بودور إنسان لا بودور نستحي إذا بنادم ما تققض إيمانك تققض الجوارحك. C'est-à-dire en même temps qu'on a une grande pudeur et la maîtrise de soi est une grande valeur ordinaire, mais la sexualité elle n'est pas diabolisée. La sexualité elle est sacralisée parce qu'elle s'inscrit dans le grand cycle de la vie. أشوف وانا الدراشي لأن لم ترى لو رابور إلا أشدو إلا نغرف إلا نجر ومذان تونات لو رابور على لا ناتور أكيد إذا كان il est diversifié il est très très riche معناه il est stratifié c'est une sorte de cercle concentrique. Il y a un noyau ما كتقدر أزرون داخل القمان أدروحن des ondulations. Donc tu as un premier cercle et il se trouve que c'est celui que tu viens de désigner.
c'est le cercle de la reproduction obligatoire. Il faut que l'espèce survive. Parce que les Qabaïl, de façon générale, ils ont toujours vécu contre un adversaire, contre un ennemi. Et le souci de se préserver et de continuer de se redéployer, de ne pas mourir, de ne pas s'éteindre. C'est la lutte contre l'extinction. Donc, ils avaient trouvé des équilibres. Ils avaient trouvé des équilibres avec des priorités. La reproduction, le mariage est resté quasiment au stade primitif, c'est-à-dire naturel. C'est naturel, c'est une sexualité naturelle comme entre deux êtres qui vivent dans une forêt. Toute la pudeur, la timidité, toutes les valeurs qui entourent la famille sont faites en quelque sorte pour cacher ce rapport quasi naturel qui n'a pas d'artifice, qui n'a pas besoin d'artifice, et beaucoup de rites tournent autour et le souci de la fécondité, le souci, par exemple, de la fertilité de l'homme, la fertilité de la femme, tous ces soucis-là sont vraiment primordiaux parce que les gens, nos parents, nos ancêtres se sentaient menacés carrément d'extinction, d'une mort physique, biologique. C'est-à-dire ils avaient des adversaires qui voulaient les éliminer carrément. Donc ils avaient trouvé dans leur culture les ressorts nécessaires pour, malgré la promiscuité, la difficulté, la misère dans la montagne, ils trouvaient quand même l'espace pour la pudeur, l'espace pour le respect du vis-à-vis et la pratique de la reproduction, entre guillemets, de façon tout à fait innocente, tout à fait normale. Témoin cette histoire de roulade des jeunes filles pubères, qui est un langage unique entre les femmes. Elles avaient trouvé. Il y a un autre langage qui me vient à l'esprit. C'est quand nous avons une fille qui est mariée loin, dans un village lointain. Quand on va la voir, on envoie généralement un jeune, un adolescent, c'est-à-dire des arts. مرد يغال أزدفك أظلا أنا ثقرشت ثقرضيلت أزدع داخل الكتسان أزدع الثملالين أزدع لك شوت ترزفت أداوض يمسات مبغار تقريت ناس طيل الكتسان اللي غاش تيظني يزد ديالك داخل سي اون ليكتور هتزار لي السامبول كاسكي لا يتوزي أزدفك تيم حرمت لان ديس يزامولن الحزن يعني اللي كان استيني يوركاز استينا ثاني اللي ثنا صافا باين الا كريت يوغن الا قازكا نروح نرزو فلاس ما تشكعاز ان تيسو داخل افيك دي سامبول دو جوا دو بونور ايتترا اتفرح استيني اللي ثنا تيغوالها اركازنا دي مام كي تعلم ذاك ثنا تيغار انت entre nous c'est un langage ésotérique entre femmes. Et c'est là-dedans qu'il me semble qu'il faut creuser pour trouver, puisque c'est l'occasion nous est offerte, un autre exemple, c'est l'occasion, la transmission, il a قد نيني ما تسد كان العقلية لا تدري نساقي القبائل أن إذا toujours en liaison à la reproduction de l'espèce, au développement de la personne. اسمها ثاروت مطوس اروح للسوق ازد قضوض ازد نفقه داوينا كسوم داويتي ملاني etc. Alors il y a un rite de solidarité horizontale villageois qui est d'une extrême finesse, un raffinement extraordinaire qui donne du caractère à la civilisation القبائل مزيغا. أتذكر تمغارت بخامنين تروح قبل هذه يروح ورقازة دي سواق تمغارت الدورة كي تدرس ما إلا كرات مطوط يتسينيثن نا إلا كرات قمغار يهلكن هذه سقط نا كرا مرا داوينا كنا كسومات تسكنفن فون غري لافيون دا تفالو دورنيا دونك ils prennent le soin de ramener la part
des gens malades dans le village, des gens qui ont des prédispositions à ce qu'on. Et ça, je trouve, d'une finesse, d'un raffinement qui n'existe. C'est des civilisations, mais c'est la pensée kabyle. وي Si احزب on اتحزبوا si on réunit tous ces gestes, tous ces rites, tous ces actes qui concourent tous vers une matrice. C'est la matrice de la fidélité à nos ancêtres qui, eux, étaient sous vraiment l'emprise de la nature. Ils se considéraient amazigh. العمر يحسب يمانيس تلمست تونس. L'homme amazigh, il est une créature parmi les autres. Il se considère l'égal de l'arbre, l'égal de l'aigle, l'égal de l'abeille, l'égal de la fourmi, mais pas leur prédateur. Toutes ces créatures ne sont pas au service de l'homme amazigh. Par rapport à l'homme moderne, prédateur d'aujourd'hui, qui considère qu'il peut se soumettre à la nature, se soumettre à la Terre, se soumettre même à la planète Mars pour ses petits besoins égoïstes. En 4 siècles, en 4 siècles, 4 siècles après la révolution industrielle, ils sont en train de tuer la vie sur la nature. On va d'abord entrer Kenya, est d'ardor une filière de complexer la civilisation. Une civilisation il y a une Tunis. Alors que c'est aux antipodes de la civilisation nard. الدوغال تفيد قرية ما فريدة الدوغال كان هكا انا زري ولا نعم نعاون تملالم مثلا اضرح يعني شد مفتي دار قول لي ميداني كارزن داني الهانين دينا حد وحنو اكد يدنا ميسيني يدون امذان قبايلي امازيغ يسار في كيشود عطاس ارتونات اروياما هكا ثي كمينا دونك شود عطاس ارتونات الدوال غاروس نتلا هذا رشيد فريده خطر مي ذيني كازنا طاس او يوفان ان مسلاي ارث فرارع هكا اثن ثولا تفسوث كتسوا وليلا ديس فسو فسو اتفسايم اتجوجوم ذيك ثيونا حد وحنو الدرشيد دونك ثوريض تفسوث نية مزيغان ذا سقسير فاد اغدينيض انذا فوالا دونك ذواكيني ذي السنين تفسوث نية مزيغان ثورا نكوني نفاد يثمرت القبايل الا صفونقل دونك نتفسوث نتماكر تفسوث مازال ما غدينيض دي تمازغ غير كلي ثلا غير كلي تماكر نوك تفسوث الزريغ ماتشي دي ثمورت القبايل ونسفوقونات تفسوث ونتماكر تفسوث كيف زيك اما قرت تفسوث كي بيناير ولا شتا مناط وتيسفوقونا ويخدم لنا اما قرت تفسوث خدم انت ما قرت تفسوث نيغد يعني c'est naturel, c'est une fête, une festivité qui finit l'hiver. C'est-à-dire c'est un moment ديون الوقت إذا ثودرين أكويس قارنت مرد فغنا كنا دخلنا تمغرا ياكي ذا زامول نوقفال نتجرست. C'est la fête qui signifie la fin de l'hiver et l'entrée du printemps. C'est beaucoup plus. C'est beaucoup plus une porte que l'on ferme et qui s'ouvre sur une autre durée, une durée plus prolifique, plus belle, plus chaude. Et أمكانني إذا نخدم أسفوق لكن إذا نتماكر تفسوث ذا مكان نتختيريث ديال تدرت تروح تختير تمازيرت يبعدنا في تدرت إوا كنا ديالي وكالة أكالة en français c'est la procession. Il faut qu'il y ait une procession, une marche. قم كان كتوف غا تدرت
هذا ماذا كان النية أنذا رايلي راه تمغرها واحد ابوبري 1 كيلومتر جينيرالمون. حسبنا زيكني قرن 999 دا سوريف 999 با تاقي إذا الطول نومرار زيكني حساب نسو مرار امراري باش تقيس فريد امرار زالو شباك امرار تاع الطافريطه سيعدي ومذان وحداس امرار عدين المال وكيسينا نوتر التامي قصد نغال الغرس معناه نكون ثورة ذاكيك تمورت القبائل مازال يتستاقي تختيرين امريج مثلا كي عليه تختيرين اني دار روح لنا خدمه تمغران يرسفن يا 4 ساعه حضره اون اورغانيزي اون فيت غرونديوز يوث تمغرا يعني لا عمري تعدى ديكس لاصل ديكس اين الا ندثرار هي لوثنتيسيتي اي لا مودرنيتي تضروا كيف تدرت قراص جبله قالت كسيله بني كسيله فيري البحر سور لا كوت ويست نفقايث تدرت القبايلي دي قيمن وتوازد غارها ساعه واحد 100 خامن قيمنا كن اللي ثني دجال الجدود. L'intelligence des gens ديالنا سي دافوار غاردي الفيلاج ني اكني قلا لانسين نغمه 30 مزداغ كان نخدم ذي سما قرت فسوس يا السكواسي لي ندير كي خمم دينا اون كونفيرونس كي خمنا سراك دينا وساند كفكايت وساند جيجل وساند سطيف وساند كرا وين الا ني حسيمانيس حوايج اسفوق لاكي وما قرت فسوس يسدر الشهور تدرت ارذا تلا نقيري العليم تلا وسانا كيسالو عني دقات بوعضه بوعضه نقات غوفري سراك دين وزمير غار وسان قال لك شويه ضاري وروح غارها سمحني على كل حال ماشي العاده ما يتسيولن تروحوا وين يبغون يسيولن تروحوا دقيقه تمورت القبائل معناته لا تفسيس قال هوكار قال طاسيلي ناجير 15 يوم اذن ثنيه تمغرا نعفو قرنا لا فيت دو باردون سي لونطري دو ليفير سي لونطري دو برانتون اتايا تفسوث ينايا يعفون العراش على خاطر كلاصل زيكو كويت العراش يترقيين نوغن كواي كراسن مسنقارن قريب هذا مسنقارن ومن بعد يكر دويس 3 الخير وين يزرن يسعى بروسبكتيف يسعى فيزيون إنا يسحب ستة أنا نقر إلا قال نجكرا يوسن تفراث يغالن خدمت تمغرا نفرو ذاكي ماشي دفسو دفسي démanteler l'adversité démanteler la haine ذا فساد تاهي الريس فوالا تاهي الروس اتفسير تاهي الروس تكسد ديشني تكسد الرفقنيا اتفسير ذا فساي ديك يعني كي يفسد ذيك فسو يعني يسي ايبانوي يسي اوفير اون فلور اجدي يفسا يعني يلديد الى اوفير سا كورول يلديد توالي تاع بوطيس توالي اكديفك البولين يسيديفك ريحايس تفسوت كاكي دنا كي موكانا كي تسيلي واكي زيكني ثورة نخدم ما كني نخدم يناير ثمتين ثم زيغ سوفغد اين تسعى غير برا سي لا كونكيت دو ليسباس بيبليك اين يضران يناير نسوفغي دار وزنيق كيف تفسوت ثورة تروح ذا سنه كي 27 من كي غير عليه تدار كويت تشور كان مازال سعاودين لو 19 مارس تندغى عرض سيسما ونسن واحد 5 ذوكليوين راه يخدمن كي عليه اما قرت فسوت لو 19 مارس ادسن كبوزكان ادسن دارسن الساحل ادسن طاس لي تروبا دياسن ادمليلن دينا كي عليه ذو ذم النظام تورا ذو ذم اسرار سي دي كونتونون اون شونج دو كونتونون سي دي كونتونون مودرن ذا شي قلان تيلين لي زيكسبوزيسيون
les conférences et évidemment la grande dimension du patrimoine immatériel, c'est les arts du spectacle. Le théâtre, le chant, la danse. Les trois principaux piliers des arts du spectacle, évidemment, l'art pictural, les expositions, les peintures, etc. Donc, dans الوقت ولما داخل وخمم القبائل dans la pensée kabyle, il y a toujours ce souci de maîtriser, d'être l'agent. On n'est pas des consommateurs, on est des producteurs de la culture. Il faut garder le cap, il faut produire la culture, parce que tant que c'est toi qui produis la culture, tu es le maître de ton destin. Même tu consommes une autre culture sous prétexte qu'elle est jolie, qu'elle est belle, qu'elle a de beaux contenants, de beaux emballages, ما تحقر تعرف ويثنيك صغار تقول ثم جلوف تنعطض بسيطة كانت تنقش تشعل لا سيراميك لا بورسلين etc. Il se trouve que تعرف ويثنيك صغار est beaucoup plus solide. تينا نظن بس الحدث تعرض être en situation de consommateur non actif, qui ne participe pas à la vivacité de son patrimoine, c'est l'un des meilleurs gages de la mort. دير عقلك تعمد عقلك الشيء صغيزين ازكا يدلسين شبكه امكاتنا اي مثلا فكير افهم كان يعني ممكن اتاسي ممكن داشو نفقد ça c'est très important la mutation de l'espace intime villageois, on est sorti vers l'espace public urbain. Il y a eu une conquête, c'est-à-dire que le patrimoine culturel immatériel amazigh, il s'est redéployé sur un espace contre son extinction. C'est-à-dire ceux qui veulent éteindre, tuer ce patrimoine, le patrimoine les acteurs, ils ont réagi et ils ont porté la vivacité de ce patrimoine sur l'espace où s'exprime cette mort, pour lutter contre cette mort. Le fait de marcher en ville pour exprimer une identité, c'est dire, oui, on est là, l'espace nous appartient, et on reconquiert l'espace. Et tous les rituels qui sont à reconvoquer, il faut reconvoquer tous ces rituels, mais de manière à en être l'agent, à en être le producteur et celui qui les maîtrise, mais qui le consommateur. C'est-à-dire, il فهم عشان كدني الدراشيد c'est que وإذا قارن نصروح l'esprit du rituel. Ce qui a vraiment attiré mon attention, عشان كندني باللي ما رحت في سوتة نقابل كندنيني باللي on a vaincu l'hiver تاقي وتزري غارة الميد تاقي يتيدسلي غورك et je vois un parallèle. Ce n'est pas un hasard. C'est-à-dire, les rituels guinards, c'est là la résistance. Et cette résistance, en accord dans le cadre de la nature, dans le cadre de l'adversité, pour la vie, pour perpétuer l'espèce, il y a une mutation de la résistance contre les tenants de l'impérialisme arabo-musulman. Ce n'est pas un hasard, mais les acteurs de Tefsouti Maziran en 1980, donc c'est quelque chose, c'est un rituel, c'est quelque chose dans la pensée kabyle, dans l'âme kabyle, qui s'est retrouvé à devenir une commémoration d'une résistance contre justement l'extinction. C'est l'idée que j'ai rencontrée chez nos frères de Chaoui, de Lorès, qui célèbrent Tefsouth de façon exprimée. Ils expriment qu'ils ont vaincu l'hiver. Et quand on va vers avril 80, quand il y a eu Tefsouth Maziran, c'était la victoire sur l'hiver politique boumedieniste.
C'est toujours la victoire sur la saison qui vient de s'écouler. Et c'est la fête, c'est la démonstration qu'on n'a pas été battu, que nous sommes encore là et que nous sommes prêts à mener les luttes futures. ومن بعد هذا وننا غير فاقي l'importance de la fête. Ah ben oui, la fête, c'est un contre-pouvoir. C'est un contre-pouvoir. La fête, c'est le contre-pouvoir politique par excellence. C'est le contre-pouvoir populaire. En Algérie, quand on fait la fête, même la fête de mariage, aucune autorité ne peut bloquer, ne peut freiner, ne peut. Personne, même les klaxons, les cortèges, etc. Mais personne. C'est un moment où la population retrouve un pouvoir politique propre. Il y a une autonomie propre. C'est pour ça qu'au Sénégal, par exemple, l'État algérien a interdit, évidemment pour une raison sanitaire juste, vraie, là, il ne faut pas y avoir la victimisation, mais il y a de l'exagération. Fermer les salles des fêtes. On ferme les salles des fêtes parce qu'on ne peut pas empêcher la fête dans le village, le mariage dans un truc, donc on ferme les salles des fêtes. Alors que les salles des fêtes ne sont pas uniquement des espaces de fête, ce sont des écoles. Quand on apprend à s'asseoir à table, utiliser la fourchette, utiliser le couvert propre, rentrer de façon ordonnée, danser sur une piste de danse, écouter un orchestre, tout ça c'est de l'éducation à la modernité. Mais on préfère encore une fois fermer ces espaces-là. Parce que ce sont des espaces de modernité et d'autonomie populaire en même temps. هاد النوال كان رسمة الكيف كيف هاد النوال كان شي طرح ما يلها يقرز دونك وات اكسبريسي دبويا الزريع اكيد نجاع هو الزريع يقرز داين دينا حد وقاعد يسلن يبان حمل نفغان يعني تكملنا كان دار رشيد عاد نقشطو تغزو فريد هاد نجاع اسفوق نتفسو ثما كار نتفسو الا يمنسي وما كار نتفسو اسفوق نتفسو سكسو ذا الكوكس ثيملالين توفثيين ثوالض لوك دو ذريس ذريس مازمر ذاك دور مسلايا دار رشيد عطاسي دي قارن يساع يتساكد افوذ وذريس ما سبون ذيس اما الناس دي فور سكسوني نافر كوكسني ثيملاليني انتي كي تدقي من داخل ما زمرا دوضا مسلايا كفلاس ثورة دعاوز بلي ثم غرايا كي ساعة غطاس كيسماون لان مقارسة كي ثم قرت فسود سي الجينيري قرت فسود معناه إلا واني ذي سنقار بوعفيف إلا واني ذي سقارنا مغارو شقوف إلا واني ذا يسقارن أدريس سكسوس ودريس مغارو شقوف صافي ريفيرونس أو ماسك لي ماسك لو ماسك نخدميت سو شقوف نتخسعيت اش قلالني نتخسعيت ندفق الوجد دونك نغميت كذا نخنسلو سوت سيت ماسك نسدو دون لا بروسيسيون مرة نروح انا ما قرت فسوس alors oui le masque il préfigure la présence des ancêtres parmi nous dans les croyances القبائل dans la spiritualité ancienne quand on meurt le corps va rejoindre la terre mais l'âme ne connaît pas le paradis ni l'enfer. C'est des notions du monothéisme. Avant ça, l'âme elle va se réfugier dans la nature, dans les arbres. تعسس نتجرى تعسس التلا تعسس أزطان تعسس وزنيق تعسس تجمع. Donc l'âme, nos âmes à nous deviennent les gardiennes tutélaires du village, les gardiennes tutélaires de la vie de façon générale. C'est pour ça que le respect de l'arbre chez les Amazirs n'a pas besoin de police. Parce que dans nos têtes, on a intégré qu'il y a des âmes
qui sont réfugiés dans les oliviers, dans les caroubiers. On n'a pas le droit de briser, de casser. D'ailleurs, dans les codes coutumiers القبائل باش تقلع تزمور تلقى تجمعت العرش ماشي تجمعت الدرس جمعت 10 درينا سي تري ديفيسيل زيك ترى ايفيدامون يبدل الحال خاطر انا با بوكو ريسبكتي لا سبيريتواليتي دونك هادو غير شقوف سي سا يبريفيغور دونك لا نكرات مناظين مثلا دكار درتو دكار داين يديروا حنا كويت توجا ترضى كاين الماء البحر داكيك كارتيزي وزود ياكو كارتيزي وزود في كايث لا زون كاين وفادو ترضى كاين قرنا مغارو شقوف ذنوثني كي اون غاردي لا تراديسيون كي اي لا سبيريتواليتي كي دي ماسك il a un grand livre j'ai oublié son nom qui a écrit sur les masques berbères. C'est un très beau livre, on va le retrouver. Mohamed Aït Ahmed, voilà. C'est un très beau livre. Il a synthétisé la spiritualité à travers le théâtre, le parathéâtre kabyle. Il va chercher les masques. Qu'est-ce que ça signifie? Ça existe, il a un idée, c'est un nom qui vient de l'Est, donc c'est de Tamazight ancienne. Il a Adris, سكسوس ودريس الور دا قد دير تشوين وي قاعد يدي سموزكوتن ادريس ستروميت قارنس لو تابسيا غارغانيكا les botanistes disent, et c'est vrai, on l'a expérimenté, c'est une plante toxique. حاضرة نوم بلي تواتشاي ودريس تروح هذا الدواء دريس تشرب لا حاضر c'est une plante qui peut tuer un bœuf. D'ailleurs المال يسن داش يسديري ازكر تفونس العمر يحسن دريس هذا الشنار الحشيشه كاس الزيني ودريسنا دريسنا تستنى Amylilia, le laurier rose, c'est une plante hyper toxique, c'est un vrai poison. يوني فرني ليليا اتتزل استسخلط وعودي ونعك. Ça c'est des savoirs anciens en rejoignant les savoirs ésotériques qui ont été mal transmis. ادريس يتشابه بطاطا سنيته زيداد قال تعرف بطاطا حلوه يتشابه قد قدا ديال سنه الوغ ويلي السنه تيدكسن تروح ذا دكسل تجد الجذره باش هادي يصفر ورخ يقابل يدي تدول. سي اون بلانت انديميك دو لا فالي دو لا سوما تلا مليح لا فالي دو لا سوما الماء لي اوتور 500 600 متر ومن بعد ولاش تدو ما هواك لا اوتور نو زمور الزمور يتمغايا الماء 600 متر 700 متر تفضل دريس من بعد ولاش سور لي غروند اوتور اون هوت كابيلي ولاش دريس يوسر إلا الغوافي الزغوة بلوس تو ديسون اون التيتود بلوس تسافر ادريس هي ادريس كي نقلعيتي سي لا راسين سي با لي فوي نا لي فلور سي اون بلانت بولبوز سي لو بولب ني يدنتكس نكاري نسركاميت داخل الكوامان بيان لافي سيتيرا نسلوسو فلاس تا شويه نيا هذه لين داخل السكسيون دي سوفرني ظن البطاطا كذا لو فارني لا فابور du tapsia, elle traverse le couscous et en bas on le consomme avec des œufs, avec du lait cayenne, avec du lait ciré et on n'a pas le droit de boire après au moins 4 heures de la digestion. Moins 3 heures, au moins de la digestion, tu n'as pas le droit de prendre de l'eau. Alors, des choses يتموسني القبائل يشدن الودريس. مرض كشمت فسوس il y a l'arrivée du pollen, il y a de nouvelles fleurs. يجيكني جديد تسكن le vanille, le pollen, ça crée des grippes. Et nos ancêtres avaient trouvé le farni nudris, c'était un vaccin. Ils le refaisaient 20 jours après. Ils refont le bain nudris. داخل تخام تتسرك من ادريس
ils vont se dénuder, ils vont s'imbiber de la vapeur du tapsia pour se prémunir de la grippe. Et ça marchait dans les croyances anciennes, parce qu'il y avait en même temps la croyance et il y avait les effets thérapeutiques de la plante. Parce que il y a un lien, si on ne croit pas dans le soin, il n'y a pas de soin, quoi. Donc il y a cette relation qui est établie alors سكسيون مدريس دونك السنين بور فير فيت هاد قيم دوك السنتال الصباح هاد نكار السني تفسوت ما قرت تفسوت البروميي جور البرانطون جينيرالمون سي البروميي مارس دونك ما نخدميش ال 28 فيفري ل 29 فيفري مي اون غارد لا دات دو بروميي مارس انفا نروح روم ريجي نختار افريد ني يران دوكني نشنو alors il y a des chants spéciaux يتفسوس يجمعيتني داكويت وشناي مكسا بالقدر أترحم ربي مكسا بالقدر إلى شونتي أتثبوت أتفسوس إلى شونتي أيان زار أتاس شناويين يكشو الدنار تفسوس معناها التدارت ساعة لي شون je les ai regroupés dans ce livre. L'un des livres chapitre 3, les chants يتغنين مرة نروح أنا ما قرت تفسوس يلتدرت ساعة ذا شي يتهدر يتفسوس. C'est un langage codé entre la pensée du villageois quand il contacte la nature. Il parle à la nature. Et j'ouvre une parenthèse pour évoquer que la première idée que face à l'impérialisme guinéen, des colonisations successives, notamment celle qui a duré le plus, l'arabo-islamisme, les Berbères ont caché leur mythe fondateur dans des contes. Alors il y a eu l'allemand, il s'appelle Léo Frobenius, dans Kabylie en 1914, il a collecté un ensemble de mythes fondateurs qui étaient cachés dans les contes. Il a un livre de 4 tomes, publié en 1922 en allemand, traduit en 1998 par Mqran Fta, qui est un germanophone kabyle. Donc, il y a l'anglais édition publiée sud. En ce moment, d'ailleurs, je vais me faire un peu de publicité. Il y a 500 contes. J'essaie de faire un travail de restitution, de retour à l'origine. Parce que le Qbaïl, Léo Frobenius, c'est par le biais d'instituteurs français, d'instituteurs kabyles qui parlaient le français dans les années 1914. Donc, Frobenius les a écrits en allemand. Il faut, l'année 2021, je la consacre, peut-être que ça va déborder, c'est très long, je vais la consacrer au retour, si mouchou hayagien, ardخل نتقبايلي أدنى ذي غير مسلاين مادام هذا غروح نخاطر لاني مسلاين ما تنتغر الصروميث ولاش le vis-à-vis تقبايلي. Quand tu lis un conte tel que traduit de l'allemand, les concepts de la pensée ne sont pas les concepts de la pensée kabyle. Donc il faut retourner, il faut retrouver les repères et les valeurs. Il faut les retrouver à travers les verbes, à travers la sémantique générale. Il y a même une toponymie bien propre qui a été édulcorée, donc il faut tout refaire. Je suis en train de travailler dessus. Et je ferme la parenthèse. Donc, الصباح أذكر كي زيداني خدمت تيغريفين ستمنت وين كسعنا ثمنت يخدم السكر. Donc, on prend un petit déjeuner copieux avec les fruits de la saison. Généralement, ce sont des oranges.
On va faire une procession. نروح للمريج نهاية 999 سوريفن généralement un peu moins d'un kilomètre. On va s'installer, on va faire un pique-nique. J'insiste sur la mixité. Il y a toujours يون ومراي لا سامرايث. Généralement c'est la fête des femmes et des enfants. Donc سامرايث c'est la femme qui conduit. Ce sont les femmes qui conduisent خلا. نتيك تسوينا خلا. نتيك زقيرن la procession ذي وراشي مشطاح. أضوض نردين الزوزرن الحلاوات. Vont jeter les bonbons et des sucreries pour les enfants. Et les enfants vont se rouler dans l'herbe à la recherche des bonbons. Il y a les gâteaux, etc. On va s'installer, on fait un pique-nique. Et il y a un orchestre, généralement c'est un orchestre féminin, qui s'installe. C'est ce qu'on va faire le 19 ورار الخالات تلاوين نساحل تدرت نساحل كبوزقان ادس نتريغي العلي اد خدمت ورار الخالات en public. Donc sur la place il y a des chants et ça dure des heures et des heures, des chants, des invocations, des suppliques dans des langages ésotériques. يعني يمسلاين يشنو تاكنيا سكفالنت مثلا الشلاوين الشريفه ثلاثه مكساوث. Elle était bergère dans son enfance, donc elle était en contact avec la nature. Sherifa قبل تكشم الراديو elle a vécu dans la nature. تعاشتي سمشتي تحس المال تستسم امكي الرش ساعه وقت نساتو ساعات وقت. L'enfant, il avait le privilège de une flûte, le garçon, et la fille bergère n'avait pas de flûte. فقرصن باللي نكين يستغشتيو ادي فغتج وقتي. Alors la Sherifa, elle avait développé, et dans cette adversité interne, la société kabyle, c'est un autre thème, elle s'est débrouillée pour se surpasser. Donc تنوذد ثغشتيس قوى درنا تنوذد يسفرا غاس ويقاذني ساعة نتاج وقت وساعنا لنا يمسلاين نتات تنوذد يمسلاين قديم يقفور إيه وما قرت فسوث أطاس الخالات يجشنون الغنات يدجا شريفة وإذا كي دجا حنيفة c'est un monument, c'est l'une des premières qui a attaqué le problème de l'inceste. القبائل الزهري وندة تنزيض quand tu écoutes les paroles يا مغارسل في وذميك تمطوط نميك شهرين ثلاثة رديفال. écoute cette phrase là, ça veut dire qu'il y a une pratique incestueuse dans les familles. Elle l'a dénoncé, c'était du militantisme dans sa jeunesse. Dans l'heure, oui. Ça c'est l'esprit de la spiritualité kabyle, elle doit aller là-dedans. Comme vous avez évoqué, Farida Seglin, vous parlez de sexualité, il faut aller dans ces thèmes pour se libérer de certains carcans qui font qu'on regarde les civilisations supérieures, parce qu'elles parlent d'elles-mêmes. Le temps est arrivé que ce soit nous qui parlions de nous. Absolument. الساتورة هكا قلان كلي نهضر في يماننا وحوايج غير كاين يون ادعدي سوف لو وساخا. J'ai pas besoin de passer par le pont dans l'interprétation d'une autre civilisation. ثغر ما ينومكي غتدرغ غتوالي غتسيستي غتغربلا غتعركي غتسكوا غتدكوا غتخدمها غتتشا نيك دايله سي موا. Alors dans ce cosmos-là, dans toutes ces croyances-là, cosmogoniques, donc il a le sens extraordinaire de la survie. C'est une démonstration dans les 5 piliers
du patrimoine immatériel, la littérature orale, les arts du spectacle, les croyances, les festivités, les savoir-faire, les 5 aguiens, c'est une démonstration que nous avons survécu malgré l'hiver. Et cette symbolique est très, très, très fine, très importante. Survivre malgré l'hiver, ça veut dire survivre à l'adversité. ممكن كان رشيد يقول لك هذا النوع je pense à un mythe du printemps méditerranéen, le mythe de l'Antiquité grecque de Perséphone. Perséphone, يخرج Hadès, le dieu de l'enfer. ومن بعد ملي تروح بيرسيفون ومن بعد ديميتر يمس بيرسيفون ديميتر تحزنوا الكل c'était la déesse de l'agriculture. Bon, ومن بعد بيرسيفون كيان تشان كرا عقاين الرمان في كيس Hadès باش كان الوغ اسمي يقولك Hadès بيرسيفون تقولوا الكل لا ناتور ليش الكل جدجيلي تو سا ومن بعد اسقارن مدني ايدي ميتر ديال انايا ما رانا غد سافسوت عقلا غنمثل كل سينا يستون كوتسو غادا راي لي بيرسيفون سي اديس سي لونفير de l'enfer ou de dessous غادا لا في sur la terre. Et c'est comme ça que Hadès, dieu de l'enfer, il sourad Perséphone à Donis, بشكل دحيون لا. Mais au قبل تروح Perséphone, il chasse quelques grains نرمان. ومن بعد ميتشا quelques bon c'est aussi avec le désir باش كتحمري tout ça. Alors je vais أنسرح غير Perséphone تغادر سيوساون mais à condition تشرب الرماناكيا. ومن بعد مي دوغال بيرسيفون يمس ديميتر يمس ندونيس de la nature, la Déméter, la déesse de la terre. ثنيس هاي اللي ستشيض الرمان في كيم عاد صار ثنيس تشير ثنيس راه تسرون خطر الشيمية باسكو مي دوغال بيرسيفون ادوغال فسوس مي ما ديس ليفر اتوغال بيرسيفون اديس l'enfer parce qu'il cherche الربانية. Donc c'est comme ça que l'Antiquité grecque elle explique le cycle des saisons. Mais ce qui est intéressant nous sommes complètement méditerranéens. La singularité. Ce qui est très intéressant, c'est ça qui me fascine de la pensée kabyle. Une résonance. Par contre, de la culture des Amérindiens, des autochtones l'hiver, de la roue de la médecine amérindienne, l'hiver, c'est l'espace de la méditation, de la sagesse et de l'introspection et du silence. Le bruit du printemps. Si je compare, ce qui est extraordinaire, c'est que non seulement la nature, les saisons, mais les Aurésiens, pendant l'hiver. Donc, non seulement parce que le asta, oui, c'est quelque chose que tu fais manuellement, mais asta manuel, c'est aussi le travail de l'âme. Ça fait que c'est une résonance. Comment l'hiver et non seulement on est passé à travers l'hiver, mais aussi on a été productif pendant l'hiver. Je trouve ça d'un raffinement extraordinaire. Sur les Amérindiens, sur le grec, mais ça reste quand même très singulier à la pensée kabyle.
الباراديغم ذنوثني بالك يقوين صغرنا. ابسوليومون وكيبان. ابولون سيت توندونس كروار نقويد نو نبذل نفكاياسن نفكانا غير. سي سا سكو جو فو دير. Revenir sur la perception grecque de la Méditerranée au niveau mythologique. Ce n'est pas un dieu méchant. Contrairement à ce qu'on voit chez Gorna, pendant la guerre, j'ai grandi la guerre, donc il y a du bruit. Il y a des gens qui passent, d'autres qui jettent des pierres sur les toitures, donc il y avait des messages. On entendait beaucoup de bruit. Nous, on était petits. C'est qui garde le feu pour que le feu ne sorte pas. C'est le dieu anti-volcan. Il se reçoit الماكي الحساقي ذي زرع ذي بلاضن يقترى مولا شاد عليه تمسنيا اتسرغ ثونا elle va brûler la nature. Encore une fois, on revient à la nature. Et Haddaz, il avait ce rôle. Il faisait beaucoup de bruit. Il donnait l'impression d'être méchant, mais il était d'une extrême utilité dans la mythologie kabylie. Les divinités, comment elles sont perçues de façon à une analyse comparative avec Farida, et tout, avec la mythologie grecque, les Romains, les Égyptiens, les Berbères, au niveau des contenants. On revient encore à cette histoire de contenants. Mais la perception, dans le sens que l'on donne en fonction des uns et des autres, elle diffère complètement. Que là, on a envie de protéger, on a envie de détruire. Les divinités, elles sont bicéphales, elles sont souvent ambiguës. Il y a beaucoup de compromis, les besoins de l'être humain et ce qu'il met sur le rôle des divinités. Et c'est un autre. Donc, ثلميث الدرشيد وقبلتنا وضرو سقسي ماشي دا سقسي محسوب ثقارة ومسلاينا إيواشو ينتماقر تفسوث يعني ثباد يعني كأول مياد في كسنة تنقيضين أو 3 تنقيضين وما نشفو يومي مي السندان على الدرواقة درشيد فريدة درشيد زقلينا تدرد عبد القدر مكسا تقدر تطيد ثلاث ذا جيني ولا يوث ساعة كان ثوغاش نزيك اي مزيانا لي كونتين كابيلونسيان لي قول هذا جيني كيما الناس ما حامية ما مش نثت ضغان دينا ميرا انت درت المكسا وزري غير يعني زمرا ونتي دوا كا جيني زمر حلوت غير مليح مي امتي دغرا كا جيني كسريد امك تماقر انت فسوث إيها أنتي دغرا مم دراشيت ولا تكتشيني دي أنتي تجمع دي أنتي كي تشنايا ثاقيني أنت فسوث وثغري غارة السلام غاية ديك شما أثي دافام كي أثي داوي أدغرا واقيني السري دا كاون دنيا هكا ألوغ موقرا كميد أثا فسوث موقرا كميد شوش بعض ماقرييد سلنوار ألا لا تفسوث أمي جيجين فكي راح الدور ذوين رقيقا كميني أما منزور الذهب يرقن أما نزون ذا قشيش اسميس يوغرثن